Tanga ya upumau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la tama futanga wa e lo nei leolanga ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea Ia, kia ora tātou, tālo whalava malo le soifua mwia le nei fo I tai ao le aso tonai. O le aso sfulmane lua le nei o le masino Februari lua felua sfulmane lua. Manatu le a tātou talamea wha solo o no e tele a tātou wha talanoanga I le so. I nai minute, ia ona e vavai mai fo I lea ua apia atu fo I le lunga o lau screen, ia po lau televise, po lau telefoni, ia le tātou po le kalame I le nei fo I awa uli o le asto nai. Se furu male 5 minute o le wate ai lei ia le tu la se furu male 2. Ia, malo, le lagi mamama le soifua mduia le lo, pa ia mawalunga o le tātou tanu. I tawhai fio le lanorangi, o le whawawina le nei o le nei tautua e pe o le masidia I asto na I te tasi, ia le su whongo Samoa I lau lavanga ngana, ai maise o le tātou pora kalamele nei, e tuli au pū pēa e le tō tele o le lanorangi. O le Tanoa Ava, Savea mo le Tanoa Ava e te maua I le sao, e aise mea pi o elwa kua I le mea lea, ngā o wheksa. Tālo whalava ia te oe o amai oe. Ma le nā fui vai aso sa whenga I lea tunu o mō nā tū tiute o whaiwaro whilima sa ngā pāti ai. Tali tonu le wha moe. Sa mawalunga le lofu ma le anga le lei o le tātou au. Tapa au siri le rangi. I lau tau soifua ngalue le soifua tautua ma le soifua au auna. Ioe. Ia. Malo a fua tai au o maua ai lao fo I masula le lofa mleanga le leu le tātou tapa au sili wana tei mai lo tu soifua maso mātou bola a leo o tātou toi pene ai ma whatapae ma laulua fasila whai e lunga pe au mangalu o le ea I lona ofisa whaasa le lau au tū I manukawi au kilani I sifo I New Zealand nei tā lofa balole langi mama me mo fo I sa manuia le aonga le whanau le toi fo iatu ia aonga le nei fo I tausanga lua whelua sifulma le lua lewa fo I ona a atu le mawhau ia mapolonga fo I nai ta maiti le mautonu le tulanga lo iai ia le whamai ia ai e se teimi whai atu se tala le whamai awa e re mawhai ona tāwhiu fia ai ma whaasala tātou le whamai ma whaapolonga I lava o tātou loto ma mawhau e sa wale wha ia tātou a oina e ola whaatasi ma le wha mai. Ora au tala noa atu le vaenga le nā fuwhanga ma pula kalame le malo. E ui ona o loo iai le tō tele o te te ia wha pia fo I le tūlanga fo I le o le whaatau te e le ngate le whainga malo le nei e tunu ia wha pia nā fo I le tātou whainga malo I Samoa. Ia ma le tautu ua ia ma le au tusilima ma le au tau ai maa ai le loa o fuanga alualu mamao o tātou te tai e pui ai oe ia whapena fo ia te au ma tātou uma ia tātou wola whatasi peo le titania ma le seito e ola whatasi ia le tangata ma le whamai ai ua oa o ina e mawhai ona te e atu le whamai sa ua o le whamai a ulele fo ia o ke alu ke whainga aluenga mawhai me masani au aine I atu lo ma fo whau ia le na le a tātou tala noa ma whaasoa ia le na vaenga ai le mawhai o nā lulua e ha whia lava ia lo tātou o tunu a wafo le tāwhtolo lo tātou vādu nofo I pa ia masani mautu langa whalupe Samoa ia elea ia se tautai e whangota sango le ngole iai awaea e lua me o iai a le lona e lawa tu lau le whaafonga le tunu ia e tawia ina sa ua le vā pa ia whaasino a wātama ma ainga e o ainga foi matama ia te nane foi le usonga ia tu mōma pule o I tu au ma la taua ainga le taima le vā au fonti ia o tama foi ia le manua tele ma to o le whale ula ia e maiso le tapo inga foi ia sua ma vai whanua fo mai tu langi sa ole misa le umua ma le lau niuna sai lua
Pea fo le mamalu i le whalenga fulu mai se le la au nā mutasi ma le nofa maupu ia te oe tō mua le motu tuila ma manua le whale tau aitu ma le whale tau tangata wāre ma lai tele ma le whale se lau ia whatalo whatu le tāpua inga i le motu sā alo le langi mama le langi matafi ia i ngā ruenga fo i mautou whaasonga i le nā vai asu o tuana yatu ia whatalo fo i le pa ia mawalunga au wā le tāpua inga au ona tutofia le tua o feoi o le tala le lei. A lore so i fo manuia whaftai fo i wha no manu. E le ngante i ante utou o ngalo lue pea, ia whapena fo ia i la tou o leo o sui le sema. Ia ma ua mapu mai i maota malawa. O whaife au, sa ngalo lue, ua malo lo, manu malo pensiona, ia mo la tu whale tua, malo whai le whaiva. A wau te tele tonu, e le tu wau no ina o tau e le atua. E le tele o le taleni masusia ma whaamrianga o iu tau a ao. O le ama whai o na whaasoa atu. Isi ngā ruenga maisi au o ranga maisi tau tua. E ma whai o na whaamrianga ai. Le lau tele o tātou tangata ma whaalaput putonga. Ia, ai le ma whai rawa whoi o na whaangaroina. O pa ia ma malu whaale malo. O le tātou vānu nofo le tāwhitolo. A tālo whātu, e whainga malon nei tunu. Ia, whapeda fo i lo tātou tunu pele i Samoa. Me se fo i o lo whaamalu manupea le fionga le konsula o ao le tātou malotu to tasi. O Samoa lau o fionga whautoi. Ia, malo au waa. Ia, male au ngā lulu e le maunta o Samoa. Whapea fo i le fionga. E le matua i ale asi, le komsino le tātou malo i le raumua i Wellingtone. Ia, whapea fōi i a lona au waa le whaletua ma le noa whaalo. Malo le soi fō manuia i lau a whionga le komsina, whapea fōi lau a whionga le konsula. Ia, mai se fōi. O tama whanau a Samoa, tupu mai. O tamali i mawhale uponu o lau tongia i le telo tofinga fōi a nei whainga a maloa le nei tunu ua tātou nopia iai, ia ma veo foi mo tātou a inga lona lua. Ia, lau whionga i le Minstown, tātou tumoto le Pasifika, the Honourable Tofai Suo William Sio, ia ma lau whaletua ma le nofa alo foi, ia mai se lau tō ofisa mai o lo ngā lua e tautu ailo tātou tunu i le ofisa au tū i mangele. Ia, whapena, nai te mamu tina mātutua, le mwhai o na whaangaroina o tau. Ta lofa mālona sui fō manuia, po whaafunga mai maota malawa, ia po o maota ngase mawhale o tangata mātutua. Le mwhai o nā aluloa, mala loa tātou porkalame. Ase iafe atu, e ta lofa atu, ia te oele tina matua. Ia maleta mā matua ua pula langoto le sui fua, ia ai, ua tele lo tau sao i lo tātou tunu ua maise o tupulanga mau ngā tupulanga i le sosia o lo ia te utau o le poto ma le tomai wha hanabua tomai wha leanga nuu tomai wha le ngangana o le atunu ia ma le tau singa o le vānu nofo le lei o ainga ia whapea fōi nuu a fiu anga mai tumalo e tautu ai le ngā luenga pa ia le tua i lana tala le lei ma le upu fola i fata whaita uranga e fia. O la tātou o e tale peselea. Ia, ai tali ai se avano tātou te whatala noa ai le fionga le anoli. Ngalu malamana te ngalu malamana o le li pule o le tātou whaleta vale. Le G-Mana Wholesale Autos e lona ofisa o tū malamalai ni niwa mpuni ala wa a luas fun malamalu Atkinson Avenue i o Tāhuhu. O te tūina tū o yuta e mua. O lovi e ta e leolo nei loto.
ole na o pensa fo I ole nei a uli ole aso to na I le porkalame Savea mo le Tanoa Ava ole alofa tu noa ole au foi pensa mai na le pitadu o mangele a tatu fatali e pe mo se ava no male fionga la loli ngal malmana tingal malmana pe te yana lo faisi tu tuangia ole loli I po le fionga fo le pula lo tatu falata valele na le G-Mana Wholesale Autos o le tali mo oe o le ioe. Whaina ia siasi e o lo tala lo la tu ofisa ma le loto a I le so I le tuatu si luas full ma le valu Atkinson Avenue ina I o Tahuhu. Ia lo le nafo. E mana I lo wala au I le la tu telefoni o le ofisa o le o iwa lua fitu ono iwa. Lua fitu ono iwa. Ia po le telefoni Savea I foi o le fionga le di pule o lua tasi 5 ono fa 5. Ia mai le lava yaso ma ngaruenga sa fitai tunga iai. Mai se foi la tou sa fa muri le fale. La tou e faia le faiva lea o le fatu ainga. Ma le tausi ainga, ma le nofo fale. Nei te iu tō manatua le manatua o tō. A le tā ua I o le ngaruenga tō te whaia I aso uma. E le ngata o le tina, ia po le tina no fale, po le tama no fale foi. Ia, e wa aile ta matua ma le tina matua. Ia mautinoa o whaile la toast ma le la se la I puti foi o le malu o le tai au, po le tau mawhitanga foi o le uli. Ia, a ipa ieni a la fuala au ma meo tong fitinga ma mea whapenau whaatono mai ele fo mai. O le wainga fo I o tamaiti. Le koloa ia fo la le pa ufa solo huku whapea. A la fo I mamafa si tina watu le whaafonga mai ele atono o sa pai le si afisi le si fafa le si. Ia a le iei ma le... Ia le bela o te whatu wai. Les ka mai kiki. Ma les ka mai kiki. Wale loa le tinapo o ai a nga I ai. O mga whawhanga lesi, whaasusu lesi. Palu le mea ai lesi, mama lesi. I hoi ngā mea ngai. Ia, o mātu le nā. O moi, wha moi lesi to moi titi. Ai le mawhaia. O le meo le ulawa vale ma le whaaleanga mea. Kosoanga I lalo le I o le whaaka. Pe ai lunga le mea lunga fua, kau ai lalo cushion. O to ai ngā mea, you can just imagine a handful of children and kids at home. Ia, na wawaile le taimi. O le taimi e whai ai, ia, le tatafo I ma lama. Ia, uma ave whatau pepe a whai e lei se dryer fo lele masini e wha mamango ai. Toi sau te mile nā, toi whai atulisi, puti, fo lele nā, na tali ei le moa. Ia male lau walo le tamama le tina matua. Wawa ai atu le taimi. Wa o le taimi wa tatau na fisi pakeka. A wane fafu isi nai fasi ma moe mero rolo fo ia wange defrost ma. Wha atali ei lea. Le taimi o le tu ua mai o le a onga. Ia whapena fo I ma le taimi o le manaba o ngā ruenga. E taunu uma mai I le fale. O lātou wha moemoenga uma o lo I lunga o lau tu mua I mo lau tau au. Ia le leise me ai. Ia le nā. E le mwhailanu whaangaloina o tau lo whaia le nā ngā ruenga le lei toro o tātou ainga. Whata alofa ma ofo lo whātu ma whaafetai atu le tātou porkalame Savea ma le Tanoa Ava. Ia te oe pēr whaire I whaafekai a kuasis. E kele la me o lele o lenga e kukangi e te tau mapuane. Ai saulo ma le solo le au kafa o vale fo lenga o e ke pasi o e piriaki o le papu o mai. Ia le na, e te whea ngai pēr ma oe. Ia ngai whalongolonga ku lola ia le ale isau pōre nei vai aso. Ia no me ai, no chau. Samu le ulo. Ke laki pa ise me pipi I le ua oso la o makurai ki a e le kaya lala le fifa le sau fe au ngai o le mea mongia e ke le ai I whasalanga alto ina mo le matua wailo le e tua I le lau walo o le mea aia o le tiau ama le ia le na ia whaalongo mai lola ia lea I le pakia paka pakeko ale si o ngā volele I le
ke la kunga la pulo mo le ulo lua lo o lele lo mo le ulo I fofo lele ko lele fa fele le ko fo le mo mai pu ma fol pe la fa lang ka longa fo le frisbee ya le na talo fai o winga ma sani tatu te to ma na tu I matalie ma pe ele ai ma se me se o na me tatu ya le nga fa long kunga o upu uma ka uor kuspa ya la e wo sau nga ile le o nga o mele anga o fanga mele anga mai ia le kuka ma le tangata fai me ai ma ya le sila tangata rea sa tongi lang na por pe lima sulta la pe ona supe val sulka la fa mai mau kupe nga o fe alu e ka ko kupe o fa masingo ia ka nga alu fe fa ka ya mai di sikipo a me nga o mai ya le vaku kupe ara ye su e kungol pusa isa e ngau I le ai mas o fe ale fa ka nga fa me ma lio a inga to tele ya le na te no fo ma fo we mo to manatu ya nga ale kalava o se te bile so le te like tito le tu la tasi ya ole bo wa se tal no nga fo le tatu por kalabe Savea le Tanoa Ava ya male suyo le radio Samoa ya pia le fele tu ya Susefina maina vai ina ia mfai fo na tato mara malamba le I meolo tupu I Samoa le fai ungol neiva yaso e maiso le o ta ua o le so sa ye le fufuanga le na ina ia au maia ia le sunga tu le epa ina ia faia ia ona siaki awana to avele to ina tono le mautanga ngase pole solua e pole solulu ia awa o le mea moni ai e lise mea tau na ai mana tia ia le tūlanga o le ngase o stoina e te taua no I lo fu ele atunu ya po wa mai awa e to tele I lato ya lato te concern pe ma lato no fo popole ma te talo fo I le atunu ina ia fa fo sia le malosi o le tama ya po le sunga fo ya tu le pa ya mamo wa ilo no fifia fa pena fo I na fa fo I le malosi e toi mafuta ai fo il tina le ainga le no fo alo ya ma le ainga li ma mo fo I se taimi e ma fai ai ona mo lo no fifia le na maftanga ta otolo matati ese I polokiki wa te lelo sao ya sa mo le tunu mo le va no fo fa va o malo le taimi le nei ta ua tu lo soifu la nga e mo wai tupe ia masaili ai ia faalu penga ma faalu manga o le soifuanga nei I le lalolangi nei ai le maua lo malos masaili faalu penga ia masaili a mana lo I le balo le tua I lo utel tonunga le na ia ai la foatu I le tunu tatu talusia ia e te tai o le tua ngai ia po le fo sa vem palmia o le tatu malo Samoa e lona masi mai e sa ili matangi ne bawa mafafo sia lona malo fa pena fo manisio te tai o le malo o lo o yai pe I New Zealand le sunga le pali tele tanga lo tele stasi fo o minstalango lango ia fa pe fo I le fionga le minsta o le matanga ruenga o tina mai tai ia me se fo I anga so tai ia le fionga ia la mustele ia taru si le lofu mleanga le le tua ina ia toi fa fo sia le malosi ia fa pena fo I ona toi tali watu I Samoa fa tino tiute ma favor ua tautu ai le malo le dei vai aso ya langono fo I le leo I ramo ina ua mala au le tua te tafali ia mausui le fono tu ua o le malo I le to telefo I nai o tatu ainga uo mai masani ya mua nisi fo I tu malo mori atu I fo I a wha mai senga ma wha mawhanwhananga ya masua tu vai malu I puenga I le fina ngalo mawhatia o le loi mata malingi ma le loi fonga pa u
Ia le pule Savea le pule oi le pule lili. E pule au le tua. O le pule tutasi le nā. Ia, o ia na te o mai o ia foi na te avese. Ma whana e o tātou ainga no le tua le malo ma le sui o le fono. E le tama, ma le wale aupa ia le atua i le tama ia Percy Stainey. Ia, o lango mauai le aswa nafi i Australia. Ia, whapena fo i le masi mai o le sā, o le sunga ia Stainey, Philly. Ia, na mapua tu fo i lona oli o le sanga tu mau i le aswa nafi. Ia, e maise fo i o tātou ainga. Sa si tangata, si teine ma si tama, ia, malu fo i la inga sa le valasi au tāpua i fo i le sao whaapito maurua i sao. Ia, na malulu atu, o le finangalo lamba o le atua. Ia le o se loto o seisi, mawhan whana tuai o tātou ainga, o wome masani, o le kalesia, o le nu umarafio anga. Ia, o le atua, e whaia le whai unga le nā. Ia, maua le lo tele. Ia, o le aso whaia nafi sa le vo i vai aso sa vai atuai. Ia, ua tō whoi ia le manava ma ua wha manava le tua ngā ruenga le whionga le aloli. Ia va ai mawhasolia pampu va ai. Stasi whoi sa veama poutu toa. O le mautafono o le palemene i tia whau i le tele o tausanga ua mawai. O toi mafo whau e loa i le tele o teimi o le mativa ma le aingi kupe, le aingi pisi ngisi ngā vai tēne. O le saini e lo tina, o se saini tā ua tele, whaatua tuaina ma le wha maoni. E le ngā luenga si o tina sa tausi, e le tō telo i mātou, ma le nei whanau tō telo, ma le ainga poto le tō telo le mātou ai. E lua fale o loa sa tūla lata i fulu mātou fale i le vai, i nā vai tau. Nā fo i sila mai le tō telo le atunu, e le whape o se mea nā tia, ma tau fia E lua la fale o le fale o lo le tō i no whamu i nā Pat a kui malo le fale tō i a Teresa i vai vase le vai maunga. Ia ma le fale o loa o papu vai kolone i o i vai vase tai. I le tuli manu tonu ale na le e mai o le enga i lunga alu lunga le sia enga lai o e anga i o i mangiangi ma tō matangi. A e tifa mai le si vai enga le o le e te sauanga i lunga le awale vai vase tai. Ia ma le awale alu anga i whato i ale manu. O ina la e tu ele falo lo le to inova aya o ye papu le solia le ua tu malone fal tua ia mal ai ngali o ina la e tu li ita fo le mala tusi o le tusi aisi ele isi mata mo le fasu tu li e fa matala ia tala na o tala le leina o le amatanga o le olanga na mata i whainga tā, mana mativa ma le le tāngo lima. O inga, marolosi nei sa tū ele tuani utulou ni whaafonga le atino. Ia lāta wāti nae. Ma le telefo o inga nei. Sa tua i le vau. Tua i le sami. O lātu ele sa whaia i whaato anga tele wai pe o le to ina le nei o vai. Le whionga i le aloli i a vai kolone. Malona au a inga atoa, mai vai sala ma sau, ma i vai vase. Ma le telo isi o lātu ele. Ole, whaato angalama. O i sala langa mai ai, o pasi, o loli, o masini te tele, o lava fo i meo waa whangota. E tai tutusa le leia le au whai whaato anga mātutuana nei. E le fionga ia va ai kolone malona au ainga ma lana whanau. O le fionga ia palota i vau fosi Schmidt le tua ale nao la uli. Ia whapena fo i ma le to ino to filau. Ma lana fo i whanau ma meo e iai tonu e iai fo i ma le fionga ia tole a fo whafisi. Pule manga whao lea sa avea fo i ma fonga fitalai.
Pe lātou nei sa e malolo stele o lātou atinai. Talo, lafu manu, whapena fo I whela ua inga, ia ai maise o whainga whaiva. Ia, ala tusi eisi la na o toi fo ina ila tatala, ala si toi ina whamuina pat akui e mana tua I loa umai, ia malona whale tua ia Teresa. E tasi e ale whaloloa ina, saulo e tau mai le whaal fitu male vai maunga. Ia o ina la sa ola umai ili to tele tangata. E le na o le mātou ainga sa whai ili tusi eisi. Wala tusi eisi na ele watu lea sunga fua. Ai tu tongi tangata I lea safareile. O na alu fo ila ia lea malesi tusi olo iai a toa I tono te tusi lea le tupe ma lea o fa inga o lea I talafu. Wa kele la I kalafu I a whamuina pata a kuima ma Teresa. Wala ule sauna ia fo le falawa fo le ia sione a kui e le manga fa. Ia mātou I vaiala ma motaa ma matautu. Ia ona alu lola ia lo le situsi aisi o ia papu ma le siolatu ainga I le whalolova ai. Mea nei au mai o le whalawa, o le kalasini, o le eleni, o le suka, o le leisa. E le a mai ingi pia, le a mai ingi si ka leki, le ai a mangisi me vai. Talo fai I nei a inga. Malo losi o le atunu usa, whaalia fo ilo lātu wanga le lei whaasoa. Tau mafa, a maise o lātu o loa. Sa sila fia le leia a inga nei ia le mafutianga sa i le atunu. Maulala fo le nā sa tatala ai talafu le. Nera le no fai atu. O le tā ua I o le saini a si o mātou tina. I lunga o nā tusi aisi. A wawa I lo o matangata nei, le saini a le lo matua. I lo le leila. Ia le nā, whawhetai I le atua I soifua tautua o nei te tai o le atunu o mō lātou a inga sa malolosi. O tātou uola foi ma tupuai. O whapena foi o na langalanga ai le nganga fia tinai. Ia e tua, ia te oe. Ma ia whata oto I le ala fua e mwhai ona tausi ai lo a inga, ma tautua ina lo a inga. E whasiri mai o iai le me mwhai ona a apatu matua iai, ma tali mai. Ia, le nā wha maise foi le nganga le tua. E le whaletua o le whionga I le aloli I ma le no whaalo, ia maise foi o paolo mangafa te tele o le tunu I le tuua o le malo o le whionga le aloli ia wa ai mawhasolia papu wa ai kolone. E le nei foi mai asu. Ia manisi lava I le I otu eila o wha mawhan whananga ia o le langona lava le nā. E tasi, a wa upu masani o le tunu o le whinangalo le tua ala tūtas. Ioi, o le tau e velo le maninoa, o le tia e le seua. Ia, o le maafo I tongi whaatoto o le moana o le tae le apoia. Ia, wha mawhanawhana le tua. La tātou o e vavai foe, a mai a foe mai sa ili se avanoa, talanoa tuai, I le whionga muli anga tele susinga, ia male pulenga foe o le tātou whaleta vale, le Henderson Cars. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa.
mata yo mutato Pai mai o mea sau I le mutu e anu ane I le loto O mea umana wale ana umai le tangata Ia wale lei tolu maana vesu a misi loki ia se teimi ona toi wha wawi o tātou whawhiwhianga na leanga tā ua tele le teimi o leo ua a mawale avanoa o le fionga atu i avi whai mafonga tā moli o le fionga le li pule a muli anga tele shu sing ma le tātou whale tā vale le nā le Henderson Cars whatalo whatu muli lau fionga tu i avi i whabumoa lo manuia lau fionga e masifo lau whinga renga ma le li pule le dei fo i tai ao le amtali o le tautua a le Henderson Cars tai tele lava Savea ia fa pena fo ona fa talo fatu ia fionga Savea ia ai mashere fa fonga mai fo le malo sio tato tunu nei vai ngole aso malo lava tautua tunu malo le soifo lau le la fionga ia e fa pena fo ia Silemona e ia na fo i vava ia tu i fa fo le talo le taupi fo le tau fa wa uli mai ia le ia ai au telton o le tau le ia le dei en fo ia fa tino na ngar wenga le na e loa ia ma testa fo i male falo le tava le petu tu le na tonu la ma sabe o e sa le ia le sa no o aso tonu ane e fa do tava le wale la ko kikia kimu mai ia nga vai le po o angi me fa le ko wa e sia mo le kimu ia o aso tonu la nei o le tulanga le i Savea le temine tato o langa na mata malta ya o le lofi malu le tai pe o le mi o le asio sio fo le mele wo so i ele to tele o malu le no ya o le o fainga venga la to o le foi o le ingi o le ka fa o ma ku le si ku la mai le si va pena ku so o le si fa punga le la fa punga sa o le mede e pe o le wo kiu fo le ia dangata wa ma to li fo le ole me ano fale na fo le fionga mo le tele fo le termine o le Valentine e fa ngate la songa fua po le ana vale ko inga ta dia lo ta sanga ya matu watu lo a ole le tolu afe ya pe ole na le tu di me le no ya ele tio fo isi wa ole amatanga lo ta sanga ola mana mi na se le ni fo le fa so mano manai na ifa na fo de ya onga ne fa pena pe ole na le tu mai le malo le tu no terminator bea malo le la fo e ma totala no fo mai si fo mai sa so mai ia o fa tu le so nga fo mai fa tu vai o ka bare kongo ai ka mo feo e fo mai ia ole la o sign up le so nga fo mai na ma totala no nei e to so fo ngi ke o ia ai le ala mo totala no male so nga fo mai ai ku mai male si do le si do ia na nga sa wa fe si mai o lo fi ona tu yo vi desa yo o le fa ta li ta dia tu ta vale fa singolo i marka vale fa ta vale tonu ai fe o mo lo ia mo me fo mai ia ga ma ko e ale i manga ko i ngam ma tu tala no ale to te ia le ta te tala no ale a fo ye e tofu male o finga wenga ia ma la to customers le a fo e sign up la to tal sanga to langa na e pe uma na ia la taita babai ia me se for si la songa di pool company o sea so ese de aso le e fai o le pe e fa malu mele aso ia ale to tele malu le no le fa malu me foi ia o le wa po kiu mai i le tato o nanga terminei Savea malo va tak ia ono le tatai bi ta u tele la fa nga solo pe ia le fa la vilo ma le fa pito le na mo le Valentines la songa fua la pa u le Valentine na o lona winga o se tulanga le le ma le taua fai de melo fa ia mo vo le fa pito le na mo le ta vale mo le kupe mo le king o mia uma na le e fodi
E mo mo le aso le fa mo. Ya. Ale to. Ale po ko le fa mi mika ya le fionga muri anga mo mara puso pisupo. Ya me so le ke le si me ye mo o le fa lo ko inga. Ya a ko ngi ke au fo wa ko manga ya. Lo fa te lo fionga mai ta telefoni male. Ya fa te le da Savea ya mo ni se o si le fia de mo lo fa tino ele o nanga nei o le tasi va fa Kevin Drive. Ia mal ta telefoni na le over se lau fita stasi firu stasi e fio mai tala mai au te le mano no te le tatu ta vale e fai lau filifiringa e mai se da vale aso le nei e ta tala foi tanto tai au ta va pele ava no mai nei e ta tala foi tanto tai au e fai ka ko loku i ia mo se nei foi lau ta sang na na ia le da ia ai ma nei ia e pe ala sau no anga Savea ma nei ia de me anofa ma nei na mo le Valentine ia o ta vale fo ia ma le tolu a fela ia e fa pena no fa so mo nai to mai ti ia me se foi ainga na li ma lo fa ia e fa te le la Savea mo ma to ma no ta to se lo foi a to se lo la va ia fa pena foi ia lo fionga fa so foi le fionga tu vi fa mo fonga ta mo li foi o le tato wa ni pule le sunga bulia ka tele shusenga ia ma lau whenga albenga ale Henderson Cars e te maua i le tasi iwa wha Cavendish Drive i Manukau ia leo le nā fwoi wala au e le nātou telefoni e lei se tongi o Valsulau fitu tasi fitu tasi Radio Samoa tasi mai batolu Radio Samoa. Tasilima tu. Amo.
Ia, o le Taps Band, whamalulu atu, o le a whaangata I nā le tātou peselanga, o le ua tonu, me fo le si tātou malo whalongia. Le sunga ia Rick the Band, ma le tātou whale ta vale, le nā ua masari ai, Car for You. Ladies and gentlemen, every Saturday, I get to speak with the man himself, a lot of energy, a lot of enthusiasm about what he does best, is selling cars, and not just cars, and giving a car a beautiful character. Talo Falava Rick, and welcome to the show, my brother. Talo Falava, my dear friend, Savea, how are you today on this beautiful, beautiful day with a little bit of a sparkling of rain from God? You know, that is, I believe it is blessing, you know, blessing, you know, and it is a blessing which is probably going to take all the COVID away. Yes, a little overcast, but I think it's the perfect weather to sell cars and to know from there if it rains and if it dribbles through any holes or cracks on the roof of the car, you can fix it right there, eh? Well, I never thought of that aspect, but yes, very much so, very much so. Come and check it out if our car is not leaking or not. How are you anyway, my brother? I've been very well, my dear friend, very, very well. And actually, to tell you what, business has been really good as well lately. I mean, it was a little bit slow, but now people have started coming around. You know, there was a little bit of people were a little bit scared of COVID at one point of time. But I guess people are coming out of it because of this new Omicron variant, which is apparently not as harsh. Apparently, it is blessing, if anything. You know, I mean, I had about a couple of months ago. You know, myself. You know, fantastic. And it was okay. I feel immortal right now. So the thing is, basically, it wasn't very harsh. I'm just trying to share my experience, and just took Panadol, cough syrup, and things like that. It just went away in about 5 days, actually. You know. That's beautiful, my brother. Yep. Yes, I was traveling overseas. I've had it overseas, you know, and I was very worried because I was in New Zealand, you know. But seriously, you know, everyone around me, they were okay. They were like, okay, no worries, just take precautions. This is what you got to do. It, blah blah blah. And in 5 days' time, I feel okay, and I came as negative and whatnot, you know. So that's when I realized the new variant is pretty good, actually. You know, it had it was less severe than the normal flu, actually. So it was good. That's great, you know. Oh. And I guess everyone, and it's very infectious, of course, you know. That is why everybody is catching that flu. But I tell you what, we've got all the precautions of COVID guidelines in our dealership, you know. Yeah. Fully, I mean, all our staffs are fully vaccinated as well and whatnot. So we've got every single thing taken care of. Apart of that, we've got beautiful, beautiful cars on this stock right now. Apart of cars, I mean, let's talk about a little bit of finance today, you know. Yeah. Because a lot of people are getting declined for due to new triple CFA rule and whatnot, and a lot of people are coming over here, and because we have got an excellent team in finance, you know, they're getting them approved because as far as you've got the right explanation of what you're spending, and it's not a regular spending, you know, they understand that part, you know. But a lot of dealership and a lot of people are not qualified, or rather do not have enough experience to, you know, convince the finance company, tell them the right story that, you know, what is happening and whatnot, you know. And that is why a lot of people who has been declined from other places is coming over to Car for You, and they're getting approved. As always, you know, the experience of many, many years in this industry is paying it off, you know, and people are getting that benefit. Our experience, people are getting benefit because they could come over and they could get approved at Car for You, you know. So if you have been disappointed at other places, the two most important criteria we have got, Savea, is full-time job. Work full-time. Full-time job. We have always emphasized on that because full-time job is something which gives you regular income. If you don't have regular income, that's when you got to get into default and bad credit and this and that and whatnot. But if you're working full-time, you don't have to worry about it because you can easily and comfortably afford your repayments and whatnot. So that is why, I mean, two important criteria, New Zealand driver's license and full-time job is a must. Apart of that, everything else can be looked at, you know. Even bad credit, we can work around it. Anything else, we can work around it. Even pink license, you know. If you've been naughty in the past, you know, but you're okay, and you're on pink license, we can still do it. That is an alcohol interlock system, you know.
we can still do finance on that as well. So we have got lots and lots of finance facility. So today is the day we are going to tell you that, if you have been disappointed, if you have been waiting for dealership for days and days and no answer, come and see us right now or give us a call on 0800 227 4968. 0800 227 4968. Thank you very much, my brother. We'll talk a little bit about the next slot to see what you're doing on Monday, which is the Valentine's Day. Sure. But we'll catch up then. But thank you for the time and enjoy the wonderful outcast weather out there. Okay, my brother. See you then. Na, o le tātou ni pulena na tua Maria for ko ingana. E tala noa me ngofo fa mi Mika Ricky ngai vava aila e umanga fafanga oe e o KFC e mame umana. E ana alule to fale. Ya le na van aula tu telefoni o valu se la lulu fitu fa iva no valu o valu se la lulu fitu fa iva no valu. O le ua se fulu minute o te ele tu la tasi ya o lo tau fa vasenga ma fa tulanga e o le avanoa tātou te so ta e tuai le sui le radio Samoa ya pia le sunga ya maina vai le fletua ya wa fo se tātou tala fa la vi lo ai me sa tu pu le na vai aso ya me fa unga fo le nei vai aso pa mo mai talo fatu le lei de la titia on sai mai ya talo fa maina wa e maua mai ta uena o la ngona ya ma lo va tai de la wa la ngona le yantu ya pe no folfolatu le tai mo sola e se tai mi le so le mo le so ta inga ma le fletua ya maina vai o le sui o le tātou radio Samoa ya pia. Ina e mawhai fo i ona manino ma mala malama. Ia ma whalau tele fo i ma tā upu sa sao noa mai ai, ma tala noa mai fo i nisi o le au whainga luenga. Pe o le ftalenga se umanu, ia whapea fo le sunga e tawai i le whai unga. Ia po o le vai aso o tona. Ia tu whatalo whatu maina, ha maloro sui fo maruia whaftai fo i le teimi ua whaavanoa se i whaafonga Samoa. Ia o tā whaasoa fo i ya o le taimi fo i le nei e tā ua tele mo oe ma le whanau ma le ainga ua mapu o tuai i le tele o ngā ruenga sa whakawhenga iei talofa lava, malolo se fua Malole se ko Savea pa talo pasu tātou tunu o mai mo whaafonga mai le nei ko i vaenga o tātou ko kalame whanga solo le radio Samoa ia e mai se ko i olso ta iatu ia Savea ia ma tātou ko kalame masani e stona i te tas malole se ko maua malolo ko tai malanga ya wala betul mau ko ya tato lala atu fa ai mo February la to ya Mali la ia o inei le vai taimi le nei ile o vevesite le ani tangata inisi mea e lua mele vesi ai o le ino i meo vavao fo ia le wha mai ia wha pena fo i malisito ino la fo ia lue su ese mea lo fai avelan Valentine io o le sunga fua e pa u e le na aso tele lo iai e ale talo le tau ia i tātou ina ai tā ua tele le aso le Valentine ia tātou i Samoa pele ai ya o le tala tau i Savea timu ya lau fie timu lau fie mamapa timu ma o lo lapsa ia tātou asunu ule nei po i pat uman vai atu mai lava na po ya e iai matang tō patauta o le malosi o le laito e laua le na tangi ana po ya ole bike to elag matangi le bike to elag ia tu sa ole tu langa na to pa tau ya timu ya ma tu watu ya le po to malingi ya wanga e pe ana ta tala no ai po ile Valentine masalo pe o te me ni tu kuane Samoa ya so le bike ia e pe ole anga me yo au pai oloa ya mal au pai pisinisi pe yo la so yo lo na itele lava ina ia mafai o na nga itangata e pai ni mea lupa o le Valentine e o tātou ala vai e Samoa pe ave mea ula ko ia ia tangata o le ko serious ai tangini ia la to ai e masani mai le ola papalangi ia mutulanga mpapena
Au ka kaula ia hamo. Hamo mau ia hoi ngani. Ele aina sai ma mea ula ka mai. Ia lena malo va tai. Ia o haso fo i lava e fi ia ile to tele o le la ke fa manatu. Ia o ka ko i Samoa ia ele o mauti no le le ia. Ia la wa matao na fa te tai vo le na fai ia le na tulanga. Ia ma nei fo. Na swinga na ole soifuanga. Ia mata le ia. Ai o mai oi male ngā ruenga ma le ainga ma le tulanga o lo iai ia wa le a fa pe o le te e lala ma fiu i fasto a tula i mai se me i le fale ana tula i mai se me o press conferences e fai uma ia pia lo in ke lo o kwa i le fa ngu kwa so fa ngu mai lo i ke ia manuia la fa sai Savea pe o le tulanga le na ia nei e ma to ainga ia o tulanga masani ia Well, for let's play the Galway freelance. Ele so ngal wa ko ngal pa sa wa ko. Yai lawa tu lang ko ye ba pe na yen sa so ngal ving o le me pa po se i mai pa nga ma ko. Ya o se me po yo tu pu ta so sunu wa una o yai sa so o pa sa na mal al tu sta la fi au mai ta so i ko. Ya le ko ni ko so ta. O le tu lang na ta ti yai ti ato e po ile nai ba ya so tu na ya. Apa mai le awala wata po i mele pale pola ta le lima ile pia e ko fa mai o le call le press conference pia yang ko e no o ko le nga fa le me na ta wa yo tu nga fa le longo ma o se mea ile ta so nga venga la vai wa e pe la bona masan yo le rule la vai o tv ya tu la to ta lu na e go pa to a masta se pa moi ye fa pena ko tu stana e mana o mia lo ta o le ya ti yo ia no fole le nalo mau o tama fau fonga mau ta tilo le atmosphere tilo i tangata wo atu i se fa mo pa se sa minga pole ana ina ia mafai ona question the feeling ia le malea ina ia mafai ona mau mai ele ala bestili fa le pe ana masa ne to tele le fa ma to anga fa le pe la pa kala ia wo mai le ai da pe ala ona ta to feeling ia ile atu ina mafai ona malam lama ta ona ia se me ponsa ia pe Malo faftai. Ta amata mai i le tulanga le lau manu ia fo o ananafi e po le so le o fa mauni ai o le a tu va ese mai ia le saili nga fo le matangi le sunga tulepa. Ta le Savea o te whamauni ato nei le wanga le lua le whape tu va ese tuaia le fionga I le taitai o le tuangai ia o se pali le foi o le tātou o tunu i tau sanga I tele o mawai ia o le tamhafo I a inga ia mawhio anga e pe o na lausila pia elo na suapa matai mo sa ilinga ngase ia I tonga pitinga ngase ia ia tunu mamau o le whamauninga leo lo tuina mai e pe o na sao niuni wa lewa na tā pena na tātou o piso le matanga vengo se ko manolo ina e avento ina e ko ia sa mo me mo na ta pena e ala ile tu ala lo ta to pe nga malo ina ia sa ile matanga atu ina sa ve pe mo wa se fa sili nga malo ia ai I lau lavatanga I le to ino wasa ia ile fontanga le na fai to tu la ila ia le a le na lau munu ia na to ave le fa ma ile so lu po la so lu o vai aso lava le dei Ta le lava ele I to tele la to silafia le tu le ai pe na reportia fo I inisio office of salon o le sa tu ina tu le fa le mai ia o le tu langa la fo I pe na ave I mua I fo ile le wa le o malo sile le lava ma le o ato to lava pe ta yo le loto lava o le to ina kia nga I tua ia mai e tau sia ia o la fa lo ina I lona malo si o la ma fai ona ia fai me ia so nei pe ona ia le fontanga al parlemene I nei vai aso o tuna ia tu Savea e fo la utilo le fontanga o tula e pai ele o se tangata e no foi la lo I te miuma ia pe ele fa alia fo sona fina ngalo I se mea e se fia foi mai le fia o pai inga sa ia le fionga ia ile tai le tuangai ia ma vea ma parlemia ta eu fai nga malo o tona e le kai vai de pe akila e pai ku e lu I maka upu mapa mata ala noa nga I mata upu ta ti ia I le final
e finga wa tinga ngai lo min skane le fu atu ya le fasea e tu mai alto ina tan ilona langona e fasa o le mea e fasa o le pono la nena ile ina lena o titilo ai wa ta safa pela tala o le ai la o le ai ma ya la sto ina o ma se na se lava ile tulanga fo ile le i pia tulunga wa ta o tonu lena ya le pe se la pia le sa ave i fo ia le pionga ya le ala le pule ile le fono al pan meni e foi lo tanton o anga o mai la kai milea o le ako come pia lo inga a Savea ele tai no fo e fina fo ya i tulanga fa pe tula fo tu ma o moto o tu ila o tangata fo wa leva o masani o lana fo i fina e leva i vai ala na fina ma li la o wa le mbele na le na la yo no tu la i le bin stamba ma fa tu le lafo ina ia ese o vai upu e fai ele to ina tau mawhai o nā ese lo lima tu i tangata i sui whono le nei tu. Le ana le nā ese mwhatula wha ese nā upu mai tono o a fo i o wha maunga ale mauta. Lua, pe ale mea le nā lai ona ofisiri pea. Pe wha mata o toe lava so na malosi e tūtū la ia tuai, tu watu nofo lalo, tu watu nofo lalo. Ai, ole o toi te tai o le malo, ole atu nei e whai mawhatau moa. Ale i ta pipi a tōmsu i sfono o le lava e nga foi. E whinau mai i le malo. E whinau mai i le malo. Dale malo so ole upu ai tala whea unga tonu. It's so hard to be an opposition leader. Pea whai o oele o fia tau sanga o e tūlai mai le mano. Tūlai mai le tailea. Awa titilo na ia ati le epa. Pusa o lewa maa sani alto i ina wa fo i o pono tanga uma Savea whai te mai tawina. O le kua kwa le kua ngai kua mai tūla epa e whasao. Tu atu tangata le tu ngai e whaare se manatu e tu mai atu le epa e whasa. Pe anga atu ale fasili e peona o ta ua ngai nisi o le kapeneta. Le e tu lai mai ale le to ina e whasa o ia ma wha amala mala matili. Ua sang nei la no fo mai le no fo ta i o le tu ngai. Ia ua maua lola le tulanga lea tu sa o le kau kakai mai a e te wa ai atu ai o. Ola ia ia lo nanganga. E tau ana tu i lunga. O nga la ia ia lo na mapau pau i tua. E leilo e tātou. Ai e te tilo ia na tanga mana. Ola ia ia lo na mapau papea. O ia e mau e te tau na mau alo na wanoa e tu wai o na lena. He used to ile wei lea na iai mua mua Savea. Malo. Mau te lo fo i e avenga tā i lo na mafu fau. Mau te tonu fo i ole mbeo o winga i e whatupu ma i so stangata. E le ngata i le atu o le loto ma le mafau fau. Ia, mese fo i a e vava i a tau tu lai mele to ina tau mo i ini fo i le tau mafau fau ma se i vai pe ofi ane ma sink in i lona loto le mea le la afi na o tuai. Ia, ole nganga i ole popole mo lona soifua maloloina. Wa le ala foi la le ino fina wa tu le tele o te misa fai tuai o purkalame. A umale fono le aso le nei na o tu le epa tu la mai o le meale na o iai. E umale le aso o Vasile talun o na tali mai eisa na minsta. E le ma fai o na tali mai e tali atu tu le epa. O I foi la o te loai. Na ma foi le tali foi le atu le epa i o Vasile ngia pe o iai sesi. O lana au tau ma lana vaenga wa ta tau o na lafo i eile ula maui i eile ula o le teitai. O le tali le na fai, le ai seisi e anga vaa. Te a opua na mai le fongo to ina ia. Ia, le lau. Sa le lava Savea, pe o le tūlanga whanoa noana le sa iai. Awana i eile teimi wa tale to e fia whanongolongo e se whono panmene. Mo ia tana lea. As a listener, ma se tangata reporti wa iele teimi wa tale fia manatu ai whanongolongo le whono al panmene. O na tūlanga poi lele. Wa tātati lava le me sa wele tani o mea umalava. O na ele o whaalia mai. Le ano moni ma le tautonga oro iele ngā luenga le matanga luenga e ala mai le minsta o na lea e pei e whase e lava i le pionga le ni pāle mia i letai e tali mai mea umalava
ia ai o tulanga na o tulanga fo na le fo na lai ona ta o tanga tape wa pule tu a ia le toi na tulanga ia i lana vai nga fa fai al tulanga mata ngo fie pe on esa no ai ile tilo o ile soifua maloloina ia malona soifua matua tatou te le tauleaga ina tula e pasavea o te iloe foi le upu lea e le i faapē le iai so naoga e le iai se mea naoga i le tatou atunuu peitaʻi e au foi ona tilotilo mamao ia matoe fotuaʻi lana tofa i le tulaga o lona soifua maloloina lea na maua ia e matagofia ia le tulaga i le latou vaega faaupufaia pe ona iai ia tulaga o talasala tua sa iai lava e na taumafai atu ina ia faasee se mai le taʻitaʻi o lo tene le au malolosi ai alo lana kioga tausile le lona soifua maloloina lo tele i titi foi tausaga o tuile e polo soifua ai tele amu ia ua o lea ua ala atu i le vale sefulu tausaga e soifua ai ia o te tausaga umi tele lea mo se tagata e faamanu ai le atua i tausaga e tele o soifua ai malo faafetai o le aetate leʻi se mai le talanoaga foʻi e uiga i le taʻitaʻi o le ituaga ai ai avea lenei taimi tatou te mafaufau ai ma manatunatu foʻi lona aogā ma le teleo lona sao i matau i totonu o upufai o le atunuu ma le atinaʻe o Samoa ia taunuu mai ma le manuia i New Zealand nei ia faapena foi ona faaalia le alofa ma le agalelei o le atua e tauala atu i togofitiga o le poto ma le tomai i fualaau faapea foi o lii tamaitaʻi i fomaʻi o le a latou feagai ai ina ia toe faafoʻisia lona malosi ia mamua lona fifia spend ai na i taimi ma Auntie Jean ma le latou ma le masiano fanau ia ma le latou aiga ma ua tele foʻi grandchildren a le suga atu le epa o se taimi tāua lava lenei ia faafoʻisia lona soifua tatou tatalo ma nofo tatalo ma tapua i pea mo lo tatou tamā ao tai pe i vaega o mataupu le malo maina o se mea matautia leo te whaalongotu nei i le aafianga o li i malu o le malo o malu o le malo ia i le whaatutuanga mo le saunga le mo ma le tausi o le file mo ua afia nisi i aisa ia po le methamphetamine o le tai au nei la sa au talanoa tuai tu sa o lavo i le fionga i le Minster Honourable Minister o leo fawalo fao tau ili Jeffrey Harry Schuster a wa nga ilana ta vale i lalo manu ma nga iatu ya maile i le fontanga tele alo latu ai ngolo whenga iai ina ua ofisili atu e whemai ale saunanga le Minster lau whionga Savea malie langa le alu le ta vale ai o lau ofisili mai le tūlanga o li malu o le malo e ei lava le whai te tenga mana tua fōi o le Minster e le ngata o se lo ia sinia o ia fōi sa avea ma wha masino le fōi lai tau tale la mi o tonu o le tūla fono only innocent until proven guilty in the court of law e musu fōi e so na whaini tua inga whaasanga i li leo ma i la tau o lo o afia leanga ele mana o whaise whaamtalanga le whaavaea i se tula fono o na le amana i ai leo le ai atu tau. O le asau e winga i le tali maana malama le fionga le Minster a o whanga solo ia ma sau noa fo i tua inga ua lafo nei li balo le malo. O le tūlanga tāua i o sau noanga le fionga le Minster a tatou le i o lava i whamasino se tas. Ia o lava o na tatou taimua i o tatou mawhauwhaunga. Le tūlanga le peon sau noa ia le fionga ia pawalo ia o tawi ili foi. I le tūlanga e ao lava, ona mamā pea le tūlanga mamā pea o le tangata. Sei vanga nā, ua whaamao ni ala na soli tūla fono i le whaamasinonga. Pei o le tūlanga tā ua lea, awai, o le tūlanga Savea le wati tilo atuanga iai. Ia ua mua whasi a whaamoa tangata i upu ma whaamatalanga. A ole yo oi fai me fa sananga al whamasinonga. Pe su e poi. Pe whaamao ni ia tūlanga umane ia awa fai nei misi mai lo tātou mawhau ngai leo se upu. Poi le wha pe wu whaatontonu. Watu pele e ole me sa ia te au. Ai al tūlanga fai le ne. Ai se fai vai asa man ma se mau mau. Ai se fai vai asa ma se mau mau tūlanga uma o ngā ruenga uma.
tātou te whaia. E rei fo i seisi e tonu pēr la vai tangi uma. Ia. Ai, pāwan tu langa o tātou tuai nei, nei e tātou whaatino ina tu la kono, e launga ta si ai tangata uma, manoko pile mua isi o tātou tunu, ave se ai tūlanga e ono o tia ai, ia mau o mai tūlanga whaingatā ia Samoa, e meso a inga nu uma pio angu. O la ulata, o te lango i le i saunoanga le fionga le ni Winster, o te lango tele iai, o i la taufo i ngā lua mai tanga luenga o leo wa fia i nei mata u. O lea i lunga o su enga le taimi nei. O lea na maua iai la o whamatalanga whaamauni a mai le fionga komisina lango. O adua sfutolu nei numera i la tau. O lo o whaia iai le su enga. Whaia iai su enga. E le i whaamauni ia o sol tu la pono. Ia e au fia ai. Ia tūlanga tofi e pei o le sātini sinia. O le sātini. Ia o le tāailua, o lo iai te tonu le lua sifutolu lea o manu o le malo, lea ua sa inia ai ia tūlanga moni ma le whamaoni, o soli ngā tūla kono na lātou whaatinoina, ea au ai ngā tū lea i whala au whaasaina. Ai o le tātou tūla au wha, lea le tātou atunu, ia tautua nāni, o lai, pai le suenga le taimi nei, pea le sauno, mai le pionga le sta, o i la taupo nei. O ni tangata sa ngā lulu e li tele o ngā luenga tali maisho tātou atunu i lea whawhitauli ma lea whawhitauli o upu so na lafo ma upu so na whai fo i e tātou ia wa vefo i lea ma mea wongo tia ia o lātou whina ngalo a reile i eise mea o tau nu upe wa hafu le so enga o loko i le ma lo whawhitai tāu o tele o i nā lawa na motu o i lo ma le mātali noanga ma le fionga i le Minster o te whaaloalo tele mai e pupulu sauruanga ai na matua a noa lava ma o le ano fale a tofo le nā sa usa ilia ia ma whaafitai e tuai se iau lia le vai asofo ia ona toi tala noa tulea i mata upu la ia o le collective effort po o se a ngā ruenga tawa o wha i au fia i mata ngā ruenga le nei o le tiute o malai wa lele fa pena fo ia le ngata I fale o leo le ngata I fale ina Yesu su e le mele na tatala no mo I ai na u fa tata I le fionga le Minster e ono o lava I ai I le va ia le o tatou boras pe a faila o tatau ona I ai I le silafia leo po o kuka ma ngausia le aisa I tutonu o Samoa po o au mai I fafu I tu atu. Yo. Tau le lava lau saunoanga Savea. Awal tūlanga le tūlanga mataina. Pe ata tau titilo yatana o press conference ale o reita I tasia na maua mai ia tūlanga I o la au fasaina mai la tau I o molia mai. Ia. Ona e titilo lea. E tango le e whaawasenga. E le eiste reide le o maua mai e tūlanga whenele I wala au fo ie Benadol be paracetamol la foi na ye le rate talwaini la foi na maua mai fala au ye la tilo o stanga tolo ko atama nga I fata tananga ia mantanga rengo le leo o ina e oso ele la ngona masal salu awa o me ia le fa pe mai o le fa nga e fausia ele isa no si ele isa tasine yo tunanga e fa ono ye le masalo foi le ia tata uma o fausia nei manga o si nei le isa o fea la o inei sa molo i se lab ia po se fale foi le ngosi fa pito ai tu langa uma beta yan e tali mayan tanga venga o leo I fa mau ni ngo mau lo mau ai ala ya la tu su enga manga venga le foi ana fa pe mai ai ele I mau al taimi nei mai le ma fai ona matou tali atu mea na ua pausia pe ngau sia I samoni le aisa ona la ele I mau a koa mea uma nei Awa ele te kala foi lele fa pe Savea o tatou masani ai me o fa masinonga. Tu lai fa masinonga me ngo fa longa ko ia ile fa mai ai kala nga o fa masinonga so enga leo e au mai ale mau tu na va ai o tilo wa mau foi. O lana ai me ai tonu ala to nga wenga ia fa tino nei pe o fa inga. Ina wa mau atu leo. Ia pe tu langa na o le ia ta tianga mta upu ia. Mano whaftai tāua tele le whanonglongo mai le tunu. Ai maise, o le focus, o le toa tele, o amatua I tu I pala lava whapea, o se mea na whai le whai ngā malo lea a fau o tunei.
A leo te whatu nei, tua e po le tala le minsta, o le mele nei ua lewa tele. Ua lewa tele a leo ua whaato a matanali a e mai. Mai o le a whaivi maali e lava le suenga in terms of fairness and justice e le tūlanga te tau, ma le tala whengai ina i aua fōine i solia ia te tau a i la tau o lo tua ia a o nisi o malu o le malo. Ina ia whaamalia ina ia le tūla fono, ai le alo ai le tūla fono. O le lau te whātua nei. Awa alu reita nei, ua au ai meo nei o meo lab, e foi meo makeshift lab, a o lani o se whainga leo. E matua i whai ato ninga fo i e quarantine maina. Ia leo te wawai atu leo whai ani li fo ini tō ninga whapena anai o tātou leo. O lona winga i lai loa. A waso stangata e alu i tono le lab le na. E a fia ma pisia a toa lo na tino o lo na system i le malosi tele o le whala au. Pe le ala na leo na ufaya today. E whoringa mai e le o maua e leo i o se lab ia po se no whanga ngosi ai. O lo winga, o lo o iloa, o lo o vatu lava i atunu i whafo. Ia po o tātou motu tua oi. Sa ia ile tō press conference la so nafi talanoanga fo i le fionga le mai tai paramia. Whena sao noa na ona oto mai ma whaalau telefo inisi o mta upu sa sao noa i le fionga te tai o le malo. Ia, o le tūlanga tā wala fo i le whatatanoanga ma le fionga tai paramia. O le ua tatala ia tātou atu nuu ua se e mai le level 2 le sa ia tūlanga lona nua. I le level 1, ia tūlanga mua. Ia o mea lana le na whaamalau mai ana nafi. Ia ua tatala ai ia le tātou sā lea. E monia o le tatala, o lo tatala ma le whaai te lawa Savea. O lo tātou wola bai tūlanga o le level 1. Koe le mawhai lawa o na maua le bā lea, ma le tangata. Pai bea tali fufonga. Inisi ono fuanga. Ua tatala whapotonga to tele wale to yesi tai tolu se fultangata. Ua tatala. Tala ia a onga alfana wito ia e umai le asonga pua. Ia ma le tele o me pe o fale einga. Le sa tapunpun. Ia watatala. Watatala ia fale kalapu. Ia i taimi whaatulanga ina e tapuni le se punulua. Le se putasi o. Papena fo ile aba maa. No si maisi te tulanga umalaba. Pau le tulanga la e whasa ina mai pea. Savea e pea ona tau ave mai taimi nei. Wa tau fia lava whai ngā malanga. Toi au na mai tono le tātou watunu mō le taimi nei. E leo tau fia tū mau, o te poli. E ia le taimi o te loa e tala atu ai e le tātou whainga mālo, tala le mua atu ai e tātou poras. E nei mawhai o na tātou whilo ai. A wao, leo wa tele ai na whaamanuia ina ia tātou watunu Savea. I tui, ai o le tūlanga tū maulo o fia ai ana nafi. E o mai taimi nei, o le saunoanga tamai taipane mia e whapea. Se wa se mama nu fo ile leo mai o le va alea ma au mai le fa mai. Wa tamo mo e ai se fai tui. Leo wa lifia i lunga le pasene. E wale wa iwa skul mon tupu i le pasene o tangata Samoa. E tui le tuinga mua. A leo wala ala atu la aiba se fulu pasene. O tangata ua mai atu. Taba vai ne o komeki o le oso le nampa ile maka ki o le lefi feo. Ki sole. Tabea. Kuto a fefe le oso is. Talo fai. Ia le nā la. Ua whaate ia la i le tūlanga le nā o le vavelona o tutu i le be whai ia tui. Ia le lei. O maua mai, o la ngona mai? Ia, le maua atu. Le lei. Pea tūlanga nā le wa tala le mu mai i le tatou level 1 lea. Ia, ua whaatanga fwoi nei tamaiti lalo i furulua tau sanga o na toi fo ia o onga. Ia matatala yo i lotu. O wao nisi wa sana no fori tangata leo fale mtamaiti ia ele mwhaiona anga i lotu. Ia leo tatala i taimi nei e tātou atunu. Malo, whaftai, tā ua tele. I le sila fia le atunu. O le mea lai muri ta i ai i le fionga i tumai te i pare mia malana kāpeneta ma le whainga malo fōle a Samoa. Tutusa le lei ma le tō whā a whetā la i le fionga i tumai te i pare mia Jacinda Ardern. Wa wha nei aso so o alu solo te e luma maunta o le pale mene o New Zealand i Wellington. A o le mea lea le savali lewa mai nei le traffic light system maina.
O le saunoanga le whiunga te mai te i pare mia wha pia fo le minsta o le ngasi o le COVID, Chris Hipkins. Tātou te wā o wina i tātou, ia tātou wola whaatasi male whamai. Ia awana i tāu mia o tātou saulotonga, ma o tātou wai a te tau o le whamai. A leo umana o wina tātou, e whaia tātou mask, e whaia tātou tui i tolu, whapena fo i le tātou social distancing. Ia maso ia le whio ai, ale ei ani mea le ina whio ai. Au o le whio ai. Ia, o le mea lana tau, o le fo lau te vavaia, tua murmuri tai i fo i mo le whionga le tumai te pale mia i Samoa. Ia tau tala atu ia le tūlanga o le vā fo i lea, le vā i fale o le atunuu. Ina ia tu watu sina saolo tonga, wha mata le tala nono tanga o le vavao mo mea whapena. Wa leanga lava le mea matautia o le mea o le stress, whasa mo o le atu o le loto. I le mawhai ona e minoi so se teimi, mo se teimi omi, le whaatau, le whewa i le e oso ai ma pupuna le toto le tangata maina i lau tala sa ole na. I sau sila mane mai mo i le porkalame le malo na wa whaatautu. O le tūlanga lei Savea. Awai, tātou te mau pia masiama ma tūlanga i o vairusi Savea. Ele virus, ele whapea le esem tātou o langa. Sila fia poi. Panga solo mai ai, wa tātou te tilo foi la langi ma le tele o tūlanga i ono o mai ei whamai ma tūlanga mo whapena i me o lo tātou soifua i aso uma. O na olea. La fai tātou te tau mawhai atu le situ. Alanga o mea o mawhai o tātou tau mawhai ai. O lo o ala mai ai ni se o siama ma tūlanga o mawhapea ma awhia ai le soifua. Ma le ola i tātou. Ai o le tūlanga tā ua lea. Ia mawhai o na tātou tutu. E whaasanga tau le siama. Ai le o le tutu. E pepepe le siama ma masanga la lafipia. Ia o le ala le mea o mai ai le la lafipia. Awa o le pasitene lava na o le ala mea o me le lafipia. Ia. O le lea i o se tupi. O le lea i o se lea ai. Ia, o le tūlanga foi lele ua poloka umai so ta inga o ala uloam tūlanga mwhapena. Vai ai le soifua malo la tamau a inga o le atunu. Pa le tonu soifua malo loina ua poloka umamea umai sau te tonu o Samoa. Ina ia tau mawhai ai e atina e pēa matatou tūla i e paa. Lai titil whawhi tau. Malo. Le si tūlanga tau a le sabeana e ta ua le taimi ua sola. O le whaporkiki o mea mama so se mata upa tūla i mai. E whai mai e nao na tūla ia o lea mea ma se mata upo tūla i mai whai mai. Nanga foi al whainga malo whonga ngā waku ma meanga. E le ai. O le mea lava ia wa lewa o na tātou ola ma soi fua mai ai. E tū sa o le tūlanga e tau ona tiltiro iei. A wa whaporo kia, wo ai le, e whai pēla tala le Savea. Wo ai mea foi e tau i le soi fua o le tangata ma le ola. O whaporo kiki lava inisi. O ai me whanele e whao ngā i ai lo ta mawhau ponga whaare sangata soifua. Awa nofo a le sim whapor kiki. Peta, yo lai tau au mai le tau whaale al tātou malo, ina ia mawhai o na tātou ngā lue whaatas. Ia e fo ia al whawhitau ni. Ai whanga solo pēr tātou fufuanga maasani o soifuanga o astaitas. Malo whawhitai tāu o tele le whafonga le tunuu, lea la ua wheto ai pusi lugo le au pā, ua whetau i pusi lugo. O le lo i le whabai, ma le lo i le tangata soifua, malana i a te tau ua matua seitia. Ono le whamai, le lau whemai lo ma le malo mai popot. Ua manatua, whanango lango i le kapeneta ma le malo i whautuanga mai i tangata nei o lo o iai komiti nei. Ia po le New York ma mea whapena foli komiti o lo o whanango lango i le whionga tu mai taipare mia i a Jacinta Ardern i nei New Zealand. Ese le mana ia, i le tō whawhetala i lea, ia i le whapeo la malosi, ona tātou tō i lalo ia lea i le vailusi. A lea la, ua wha malosia ia te tātou tu la i mai, ua tātou loa. We were here before, and we can get out together at the same time after, o lewa equipped tātou i le tūlanga o me whaiona tātou tali e tuai i whamai. A wale mele o le atu le loto ea fia i menei. Family violence o le sawaina ma meo whao ngā lima māta ngā mātu ia i tonu ainga lua o le atu o le mawhau o le lea i o se tupe me uma ena sau no i maina o mea uma sili nao na onga ai e ui ni whare pui pui manisi whare pui pui e whai pau o mea ma whai pasi ma
e le ai se whale pui pui e sili ona onga ona luluunga nai lo le whale pui pui o le tangata i to tonu lava o lona mawhau and cause mental illness and problems i le soifua o le tangata le aso taltonunga mai no le vangala. Awai physical or psychological ma mea uma whapena sa mea peo ne sau no iai. E tau ona o whaatasinga luenga e fo ia i whawhitau ni o tūlanga umana i soifua o le tangata. Ai sidi la ona leanga o le tūlanga la le peo ne whapea mai o le whalipuipui ma whauwhaunga malowanga. Ia e sawa iau whatinunga makua i le kalawhea ngā i ale me o iai. E abatu lau tala lea o lele isi akia tatou violence i le taimi o le tatou domestic violence i le taimi o le tatou lockdown le sa i Samoa le lua vai aso ma le nei vai aso satua na i atu. Ona o le tūlanga foi le lele o mawa mis tatou ni poti mai manuel malo i lako stats i latou whaatūlanganga. Ai o le tūlanga tā ua Savea ele la titi whawhita uli e na tupu ia inga aisea. Leanga na whafua se ia le aso mua le na loka i tatou atunu. Sa whafua se ia mai sa tele tangata na whafua se ia. E mantua foi la Savea. E le lei o tau inama Australia o le sa iai nei whamanu ianga foi nai na tufu mai taimila lea o le o tau lockdown. Nena mawai nei tama ia matangata pengalwenga nei tupi. Au mātou Samoa. O lena whata otol por kalame o le stimulus package. Ale malo, ilana tala whatau whapopol tupi. Ina ia mawhai ona help out ina i tangata pengalwenga le tourism side. Ia le fau whama oti atu ina i tangata whaipisinisi tuma oti. Ia o tūlanga na leanga ia. A langa lau tatou atunu. E play mamea uma isi lunga o le manu. E ku ngā lava Savea ona o le tūlanga foi le lea o tāpena i eile ua lewa na tau na tāpena pena i ainga taitasi o le soifuanga lava le iaso uma. Mautinoa e lava le mea ai mo le neiva iaso fuanga i tae au, matala tae au. Ele o tāpena nisi o tatou tunu aisea. Ona e whai mai ani se le lava le se le ni o le tūlanga lana le sa o mai tau o fo inisio o whamtalanga sa awe nunga o penga tawhailangi nisi o tātou atunu. Ma ia lea wa loka whale o loa le whaingi whaakau mania, le se whasi moli, le aise suka, le aise kesi ki akula kesi wa uma, hoi lele, e noi, le lua tau sangantu mai ele malo o tātou titilo ai mea ia, ine ia e Samoa. E sao niuni ai o le whaama, ia leo se whaama e whaingo fie, e le whaapei o le funu, ngale maasangi ke funu, wai ke whealua ia e lunga e pasi. Al funu lea mal whaama ile, ele ai. O matuale ai se tapena ngales pe o le fa o so fa fu se ia kwaia tu langa lana fingata nau o lo le fa fita uli nga kapa kwa le se me iftangi sim tamaiti pingi lo man kinga ka mit ioi ia mali tu langa masani foi le le tama Savea elena tia me ia mali tama le lua fang malu le po le la uma ko fa ngaka le pia fa ka taimi ia fa ngata masikale te wana i tanga tano wa e so le fe lolo so ngal me ai se ngal sikale kinga wa o va kai mien ta puni ta te le tala lolo tu nga foi na le te fa pe mai ai e fa ngo fien fa pui so se silava me lo le ma fa ioi e fa ton fo la wa le ma fa so se me uma o tatou tanga mai fai ma me mai fai ton i fa fo tatou so manga e a fua mai o tatou mafofonga. E a peo tūlanga na Savea. Malo, whaatai uri whaafonga fo i le tunu, e whaato a ki mai lau le tio, i o malau live televised video i lunga le tātou YouTube channel. I olo matala noa ma le whaletoi a maina, vai o le sui o le radio Samoa i a pia. Se ngang fifile na wai e mawaloa taipei ole bowangi na fo le pe ke le limo le angeru le la fa mai la alu ave me pe ke vakat se longa ke fa manguia mai ke unga ngaku ule fa mamuru lo lim ai tele na wa ia mata upu ss fi teledoa ia ma fa so tu wai tatala no ilisi vaenga le lo Sati ai langona o tangata fa pena fo na tau fisiringi ai le malo. A le fo ia tali mau tutu ale malo. E le tangata po o ai e faia le fai unga. O tangata e malanga atu inei. E le ngata o umana fa ata oto le ala fua. Na o tangata return
residents and citizens of Samoa e whia I le tusfolau Samoa a le fo I la woiloa e ei tangata na o lo o ilunga o le level lea po o le committee lea o lo mwhai na lātou a whaatanga ina mai ia nisi tangata I whafo atu le maramalama I le lisi whaatanga ina aloa ia. Whatasi eila ma le ofisa o mata upu whaava o malo po le Foreign Affairs. E mwhaina e sao nopi iso maramalama anga le mata upu lea. Aftai o le tūlanga foi le sa ofisiringia le pionga tai fono o le komito whanau lawe tupa fua sei nei vai aso o tuana le tō whaanga pili shem leo. Le sa ofisiringia i oi tonu ana te whaia le whaai unga e tāpena ina ia le whautuanga e tuina atu I le kapeneta mo I la tō maripase se le waa le fia au mai. Tangata ia fia au mai. Ia sa whapea mai le tō whaang fili. O le matanga luenga lava o le vai pafo, Foreign Affairs, o la tauia, e tāpena ina uma mea tau le process, tilo, ia ngā waa o tangata ia mwhai e ona o mai. O na whaatupu mai ele o le isi kasi. O la tau la ia tu ina atu whautuanga I kapeneta. Ia, o na tu mai e lo leo le la tau whautuanga lea I le committee le New York, POC committee lea, e la tau te aveina I le kapeneta. Ia, ai o le tūlanga foi na le sa maua. Pe sa maua tala foi e o le na ona tāpena uma le vaenga ia. Mantua ele o iesa sila fia e Minister kapeneta. Tangata ia la o mai e dual citizen. Lua kai lua sikseng. Kasi passport. Na kai e o mai sea. Na pau ale tala le wa le fua ia ngava. E si vaenga le so sue nek. So e whala kulango la tonga wenga I la tautala. I le sao matonu ana tuina mai o whamatananga mai tangata ie malanga mai. A whaiala le pepero mai vaenga le. Maukio akua o le upa mako koe fo ia. Mako mai e le ongo pe fia masina o le fia tausanga wa tupu wha mai le maukere koe o akua. Mako fia fo ia tu walava le wa umale au ngao matawisa. Lona o wingala. E fuala ia ile anga waa. O leo mai tangata ia e ofisa nei ma le komiti o whalau lawe tupa fose. Ai a whai o lena na I tua e o mai o no se whalau lawe no whanofora I titilea mo sinton ma sina toi fo ia tuai. Le tūlanga tonu ala le nā. Le whao na tupu mai e le tele o whawhita uli. Ia na ngalo leo la ofisili le tō whaanga whini. Whawhela I la tōu ia e whapea mai e ta ilua ia sitseni. Sitsen Samoa. Sitseni Australia. Ia, ona whapea mai lo leo whiri. Le mawhai ona tātou whawhare pui ina lea ia tau al tangata sitseni lo nā tunu. Which is sao le lei lava tūnanga lea. Sitseni Samoa, sitseni Samoa, lai ke ua sitseni Australia. E mwhainga sa Samoa o al tangata anu o Samoa. Lea lana lai ona lafola o fesili le fionga tamai tai pāli mia na nafi. Lea tonua le fuafuanga I tau na whaataatia I tūnanga lea. Wow, le maua. Ile amatanga o le o Samoa e whata I tai lockdown. Ma tātou tūlanga fo I o tātou whata I tai le watau sanga. Na sauno ai le fionga I le tai o le tuanga ia o avea ma pāle mia o le taimi lea. E whapea. Ile ai masesi e kalia e sau se lua passports. Tasila. Tasia. Na tangata e toi fo I mai Samoa. Paulea. Toi fo I mai e nofo I Samoa. Tangata Samoa na watu I se whiau ina toi fo I mai. Ia, o tūnanga lana le fo ina tani mai na fionga tamai tai pāle mia na nafi. Tasi au tangata o le repatriation flights, meaning o tangata te tau na toi fo I mai Samoa, tangata anu o Samoa o loo non ua poloka I whafo. Ai ei nā le tūlanga lana nā Savea, lewa tupu nei, e ei ma tangata ia nofo I nei, e tai lua citizen, e fia whailako medical checks. Lea lai ona maasani ona ave yele fuanga la le ni ko ila le na le no ofisili pe le fuanga al malo ye tulanga le awa tau na fa ilo mai tato watu no ele fo ye no fo pongisa ai mai sal tato watu no I fafo ona fo ye no fo marka I lua sikisi e ye me ka ua e o mai ye man na oi I tato watu no awa pe wa poloka la tulanga ne taun fa manino le mai ya tulanga la na le fa pe mai le fionga tama tai pania
ia o mea umana o le whao o mai le komiti ia. Ia, maabe po ia le fuafuanga e whaatau ina ia mawhai lava, ona ka whaamari ia. Ina alta tau atunu e peon sao noa le fionga tamatai pari ia. Matua whaingita. Tele o tamata e whapena le whaingita i mea ia Savea. O la whau o sao noa rau no fionga le whaltua. A ol ila, e te tau ona wha mamai ia le malo mai tua inga se i e whai whapea o lātou. O lona winga, o i le komiti lea, o lo o iai tangata na ngā lulue mai pea i lalo o le taita inga atu le epa ma le APP le nawa i tau lea lava e whai ngā luenga i lalo o le malo fau. O tangata la nei e whai a whai unga nei, ona longo leo le kapeneta, a leo le nafo, ele va ai le kapeneta i lisi masuafa alo i o tangata i la o malanga e sao. O pawal tala lantu ina mai se tasa min stafa pe mai. Ia pawal mea ma ko ia ngal fe mai ole va ale lela amai wa umanga sia ki upa e anga va uma tangata ia o tangata leto e fo i mai tono tato tunu. Ale mea la le mta pule tatala no ai sabe fa sa o lau sa no anga. E mato ile elilo la ile o mala malama i le kapeneta. I tulanga le ona la a fa ole na fu ale sa ilinga le official o le va i fa formal New York. Italia na tu ina mai tangata la yo ma ko mo ke le ko yo mai o no winga o tulanga la na le ye fa no nga tele ale ia ta tele lo fo itua to le fa malama Savea pe ya na e ta no e le no e ta wal me le e le lo fo i kapenita on la to fo tuanga lava e pe silunga ye pe na sa no mai ta o le New York o le officialea e la to te fa ia le tulanga le process o leo mai o tangata mai whafo i tono Samoa. Malo, whaftai ta ua tele, i neima ta upu o whalau tele, ia wafo le no fasila fia le malo le tātou tunu. Aso nafi na sila mio ai Samoa i tawhai fio le lalolangi, o whaatino le whaasifo, ia po le i fonga fo ia le fio anga o fasto tai le whale a ana. I luma o luma whale i matangi ala lua o le malo, na mafua i se ale mea. Ta faina o i lau su en la me o fa si foi le tu malo ile fionga le mai tai para mia male capedeta male patino lava le vaenga fa le fast male sunga lauli le male to ia o le tulanga foi le o vai se me wala pe ma se ile se tasio le fio anga pe ore na maua ia na fa ino mai nava o ia se matai o la to fio anga wa whaia ni tala le tala whia ngai, mātu ia malele le whaafonga anga, ia me sei foi, wa matamuli ai, ia le fio anga, i le vā mal tātou malo, me sei sila mioa Samoa, o nao lea na whaasala lau e lea matai, i lunga o penga ta whailangi, ia le social media e Facebook, o le tūlanga tonu ale nao o atuai, ia le taulangi ia ma le whalifitu fo ia maainga i le malo, ina ia mawhai ona ifo, ina ia mawhai ona wha mangalo. Ona lai, ia le tala ma, nei a le na wha pia mai ia se tasio ali i o le fio anga. Ua langona e lato, ua le lato fitau fau, se pia kakangi e le kala lea. Le lato fitau fau ia manuia o whanumanga o le whaasoa na malo. Le la pula ia pasto tai le tulanga lea ona, o lewa tilo le malo, lea lai ese lea la va ale mana na oile fio anga lea ona o tangata le to tas. Ia mawhapea mai e tasi le lango mate. Ia wa whaale anga ina ile suau. O le ala na o lato o. Wala whamule mbole. Na whaaleo ia le swafol tangata lea i tustusinga malautou whaatalitali noanga ma le whionga e whamasanga. Ia, na sao noa lava whamasanga lino baili. O le tamani o le matai leo manu lea sa papeona ia la foa ia upu ia o tilo foi Savea ile e matau tio upu ia e le tala pia ngai o upu foi ia ta ilo i se tilo wai ia ini se tangata Savea o lo fa pia mai pe wa mawalunga telele le awala na o atoi fasto tai le lato fa mawalonga
o se mata upu ele o se mata upu e ona whaamawalalo ai le tūle o se ifonga. Ia. Pai mai le mawanisi. Sa o mai la tau whaitionga ma mwhapena ona talanoa mai atia. Pai mai pe wa onga te wa mawalunga te le tapula a wa wo ye le to isenga fasto tai. O le ifunga. Se vanga na wa maliu seis. Ia ona patoalu le o le ifunga. Be e fai mai isi sa tauna ye se tulanga fele le bala a wese talanoanga. I le bala ba i o le manu. Ia ona o la titilo ile e fua le manatu fasto tai mana to langona i upu na tu ia na le awala na fai ai ma le to tele o tangata na lato maua le fasisinanga awa e tilo la i tulanga ngonga o ka se to tele o tangata Samoa na share ina le post le na lato tilo ia o upu foi ele oni upu ye se ye foi se upu e faalo alo e kava ile fia le loto ia o fai mata mai lava ia fa upu ma pe o le melena o lo wa manatu o le awa la ona fuli le to fai le taulangi ia ma inga fo I fastotai ina ia mafai ona oe fa mangalo mai so la to fio anga ia mafai fo iso la to vale le malo nei pe mai le malo ai o fa pea umai ale fio anga o fasto tai ele ai ine tasia tanga tale na fai me umane malo awa e fo isi tama fanau oni si fo matai o lo no fo malala I fa fo le fio anga la le ta o le wo si le fio o le na fa si fo la fo fo la to wa mi o le anga na I lunga la to por kala mi matau ai ma ama velo tao ma I le fio ngol to mai tai pa le mia o pula atu e no ma stala ma upuleanga e fai le malova pe na foi la ule o lona wing e o no foi e isla se si fa salanga le nu na fai ya nu ya manu nu una ia e se fulu a matua le na la foi e pe ni ta o le fionga afusanga se fulu a matua le sala e fa watu ia e fai mai na tali atu ia le matai ia se ia maua se tupi le la na fa pe e lo to fa le nu le la to fono le na tu o tuai ia fa te alo tua ma e fai nganu ia se ia mawala na sala ma fa mawala lo yo o atu to no fa to atu talia fa mata o se amatanga fo le I tu malo mal fe vai I o le atu nu e se awala fo ala me ai ia mata upu nei I le tau fai male ai tui I le whainga malo fo o tula I mai nei le fionga le tamai tai pale mia malana kapineta mal fatu le tua Samoa sa lele lava Savea sa lele lau saunanga o tulanga na taun tato yai tulanga foi lele o le ele ai se tangata tu fa maunga Diela. Awa o lea la o tata o mai le pulenga le malo fo. O mea nei au na tilo iai sa. O tupe o ma tata o ai la lo filofi. O ai lo filofi tupe. E lea fa pe foi o ila tau o lo ofenga I nei tula I mai le malo. O ni a ngelu tangata la. Leila mo ia ila tala ia fa tangata soipua tina. E leo ni a ngelu la tau. Tau foi ma se tasio o tangata ie. So uma la lafo ai tala leanga. Ma fa tau ma tau le malo ti nga na tau ma fai mai tau fai na tatu watu no ina ia tatu sava ni vale le ma a nei ai fai na tu wane le fa ma fo konga ia tatu tas a fai e mana tu wane le fio anga o le ala vai fa tu esel time nei I tatu malo fo ma fai le tu le upule le la fo peo e tau na tu tilo tu le upenga ni loto pe yo ia ko tatu Yoi. Tato te tau whai maua uma manuia. Pea alofani tato watunu. E ala ilea. E leo pea alofani o kau whai e uma I lunga wha pea. Pea alofani. O le iloa e le isi o le mea se e ima admit. Wha ma walalo. Ia, masala mōfo. Ia, o ina. E tato te tilo I le malo manuia. E leo I ofo I atui walea I le tato whai ngā malo. O lo o tilo matau fo I no o mafio anga sao pong ya mafia atu awa uia e makoi o kale fia ka ke ai o kawai aku anga kau fa me e o mai e fa manuianga ai mua I lumo lenga an nge ya ka ke ku la
e lei masatangangana ma se upu na fai atu a mea lai fatu ese ni mea fai ngā malo le ai. E la le vai o tā ua leo te fia la whau ai le saunanga lau whiunga le whiltua. O le mata upu lea i le mele o le o atina e le malo ma le polo keki lea le $1 million leo a mata mai langa mantua. Wa leva na toso fe tau wa inga ea mawhuru tua inga i le teimi o le whainga malo. Malu atua ia wa uma le teimi ma le tausanga wha le tupe sa te tau e na pasi. Se manu wa a mata le tai miliona ai la fo i wa i lore lei. Ele o ia se fuafuanga wha pena le atua vatu loma le miliona ia te utau le lawa i wha malma la ma pēr la uli. E iai ai ainga ma whainga wha vai le malo le polo keti le nei ina ia le stala lautou mafutanga wha pena fo i ona whai a tofinga ma wha mapopo aile ai. O le mea lai turi loa lava o le upu ai matua popoto e wha e me milo le upu ai lau te le loa wha winga le upu le mea la lea leina o whai atu nei. O tau sila la mos whaati te inga lena whai nei le tu malo tu lau whale ata numero tolu le iai le sui whai pule lena tuli whafu male mauta. Lea la o wha mai nei. E le talia ina e lona i tu malo, ia se tasili miliona lea ngai pepelo, mai le sao e le taunu. Mai le tali malama la uli. Ma tau te le i o atu i lau i tu malo. Ai a whai o te e le tu malo. Ia la le mele angai. File mu o so ni tupe whai. Ai ave le tupe inisi tu malo o loo ma na nao iai la so falungolongo o waka pa pe ia wala so ele po ia wankila ia fa kwa ko e tala foi dele o te no fai inisi na fa pe mai tulanga le o le alsa o tasin miliona e au mai ku e tawana au mai ata tau tupe o fai le ofisini sa tula e mai le fainga malo o tuana e mai le fia pa inga sa au mai ni tupe fa pena ia o tu. Sa au mai. Le ai. Au mai ia por kalame al malo e tupa mai ai. Wala au tito, faisua, o koko, o le popo, mea omana. E faso soa mai. Faso soa mai la ile le masan na fai le mea. Le mea le wa fai nei ele fast. Ia nawa e sa uno Savea. O yang aka e foi kalanga ai sea. Leanga le wa mali ina la uloto. O tuna ina le. Sa te tilo i fainga ma upuna la lapo. Le la wa tilo atu le ai mo ia si mea le mo ia le mea le wa saungi. Ya wa o le wa ia komiti wa le stala nu. La wa ilunga o le lua sa la wa fe mo le au mai e fai le fainga fa vai. La wa ia komiti wa le stala. Tinga lava nai komiti na ia e yai nai fai pule o le tuangai ese le e lango ia le porkalame le lana o ala to le stala malato komiti na itangata ia na wa masuinga malie wa fa mawina alwa inga pala na ka ko le wa ke wa le wa yai mena o te musu ta watu wa yai tu malo Savea o fa pena tama venga nga ke le wa ke ia ko fongo fa mai le ai fa ko komiki le au mai tono lu au kamai nga ke a wale si vanga ta wale o la fau i la tola nei le te ele na fai nei ai ele te e tu malo na te o la to sui fai pule ale ala le na te fatuai o uo tangata na la ona tu fai pule nei mo mai le mauta ele o ni ua niu o lela le nai ta uai tele to e fo i e tala noa i lau i tu malo le ngai le sa o la pa fapea e fai o le tonu o le tu malo o le pule lai le tu malo ma to te mana na o i le tupe mai e fai e tato watina o la le sa o ni me wai loi you are not representing your constituency to the best of your capability and capacity. Esa lei lava, tu sa au fai ngoanga la ia sui fai pule na. Olai sa ini au la tau manuia. E la tau tele o kia manuia ia nu uma pio anga mai tu malo. Olai sa ili lava o la tau manuia. E mana ofo, i tau soa ina atu le tau whama whautanga. I le mea i loto i ailo na fai pule.
ele o tilo o tangata lau tele tauna manuia ele o onna la sabe la ngala ya lo mal tuna nga foi le nga ho fai pule kulo ele fa pe ele lo o le fai pule na lo una mole tu manu ele ia lo e ia me sa manu tu mai tu fi tau fao mai foi toi nga fa murianga ia pe se manai ma mai e lau sa on fiva na mole tu malo yo ya le sa o le tala le ya le ole tala no wa ole vai aso le nei sa fa nga solo ai ia so enga mata upu fo le contempt of court po le mingao mo le mafau I winga fa pena nga I le fam sinonga tanu mai ia fam sinonga fa nga palota mo me fa pena ele I whatangaina le vasenga lau tustala luna winga, it was a closed circuit, but a closed court session, o le sa o le na? Ia, o le sa o le tulanga lea sa tapunia, so sesi lava Savea, ele I awai se ivanga nai tu e lua, ma le wha masinonga, lea sa ia I tonu, o le winga foi la le closed court, ele mawhai o na no tea lava, so se tulanga I le mata upule nei, pe ta te tala noa fo I ai. O le saonga lea o le contempt of court lea. Awai close court loa, e iai le tula fono ale mata ale office a vaenga o fasala lau po tustana. E te le mpaiona e tango pe faali lau finangalo, pe faali po manatu, pe te au mai ai se upunga e tasi pe lua mai tono o le case lea, e le mpaiona fasala lau ina ise a rangalai lu o whamsinonga o lo whaatino i ele lato malvenga. Ia, ma lo whaftai, ta au sustai, ia ma tu au lafo fo I le whaatonunga o le suppression ora mai le court, ia, pui ai fo I tātou, mai loi fo I tātou whaalolo tele, I le whaamsinonga, ia malo nātou fo I pito la ause, ia o na soala upule, ia na whafonga fo I leo le tātou vasenga lau tustala walau whaasale lau, ia, whaasoa, ia ano whale o namata upu. Tata le noi le vaenga muli lea o le mata upu I te ngata whainga ruenga whaavaitemi. Ese le mānei o le saunranga le whionga le minsta le vason seipa vai atu nei. Ma o lo tali tonunga fo I le nai lau whionga le whaltuama le tustala. Seasonal Workers Scheme. Mga ruenga whaavaitemi e taumona to e au talu mai lunga peo se to anga fau fo I lea maina. Mata mai lava, langa o tele whawhitauri, I le taimi o le process, the whole process should be reviewed and reassessed again, right from the start, o le awanoa, o le whaatala no ino o le awanoa, o le talo sanga, saua I lava ina, o ai e anga waa, o tau sanga whaatapulaa, o ai na whai I ai le awanoa le dei, o le single, o le whai poi po foi, pe le whai poi po foi. Mea malava le asi, ia o ina ua sainia le kon kalate ma tu ua Samoa, ma ia malama foi la ia inga ma tu unga, ma company o loi whafo le la tau nuu iai, la aso tali tonunga I le prokeki le, e te tau na toe lau li liu uma ma au talu atoa na mta upura. Ia, o le tūlanga lava na e tauna iai. A whai o le tilo minsta I se te leo se wha le tonu I le tūlanga lea o le assessments. O le baba ai at tau o tangata at tauna o, baba ai at tau o le tala whengai o le pon karate Australia, ia mani tangata le la aluatu. Baba ai at tau o le benefiti o le amaua mai, ia matulanga umai no whanga no whaima mea umane Savea. E tau ai at ia o na uwhapea atu, e tau o na o te langlangoina le manatu o le minsta e tau na toi au talu tate o kua kalame lea. Tele I o whale tonu, tele foi o lape o loo iai. Ia o le ai e ta ua I nei whanau ia. Ai amu ia foi ia le au RSE workers. O iei tamai te totoa e whaaleo lato manatu. Wa iei ana isi o tatou tangata. Ngale amai atali ang ofia o le mea o tu inatu o le na. Ti ngā lava ona le talafia ngai. Ia ai accept lava. Ai whaapetai le tutoa o whanau ia tātou watu ni. Lena whaneo la tu fina ngalo I lunga o benga ta whailangi ma le whamas ma le tūlanga I opisa I Australia. Ma lia lava. Ia le na, awa pe o
o le nganga le na ua o whanongolongo tu fōi. E le a fianga o tātou tangata, o tātou a inga ia no nofo I whafoa le ua mai ia le au whainga alwenga ia whaavai taimi. Ia, wala watu le nā, ma le nei, a watu na o leanga, e te tau o tātou pui pui ia tangata whainga alwenga malanga mai Samoa. Ma pui pui fōi ia te tau, ma whaatulanga ina o whale whainga alwenga, ma whale ngau si mea, lena mau atu ai lewa noa maina. Leo e whanongo tu nei. Wa ai tūtasia a toa wa nao company whainga luenga I leanga. Na whaafewhea la o na whaatino ia nei whiutanga inga mai le amatanga. Oi na whaia negotiations here in the first place anyway. Sao leia kupi ngalo le Savea. Sao leia lava le matau pulea. Awai, ele sao foi na tātou wawe. Sao le pua malako. I company na wa tua o tātou whanau ia matangata whainga alwenga. E au na tātou tilo. I le kone kawata tonu a wai ne te whapea mai ia le pionga i le tau whale atinu le pionga Minster. E toi lau liu le, e toi tilo e ma review le ia mea umai e le RSE. Ona la, nanga lai sila fia le vai whai e le whamatalanga ale atinu ulen tuina mai. O isi tamete atu ele malama whatasi il congratulate o atu ai. O isi la liaison officer o e makwale ai asengan wenga liaison officer. O isi foi tulanga, o su e atu e se le liaison officer le nga pointa kui o e se kankale wo so mai o Foi tulanga o mana. Ole anu ka ko investigation kai minga ile Savea. Yoi. Le anu ta investigation tai minne. Le anu tata investigation tu ia whanau ia leo whaino lato le fia ma le a fianga. Au tonu lai ina ita mai mea ni ia. O ai la tangata ia. Wa whaalua no I melia tu liaison officer na ina ai mafu ai tulanga le I whanau ia. E lei mastani na au mai. Ai o te iloa o le a whaaleo le vai a sofou Savea tulanga o le au o il tato susuenga lea. Lea fwa umona o a pātu I le fionga le Minster. E au na toi au mai le development. O la lato no foi lalo matala noa o ala mea na wa toi tam whai te mine o nei e au ngā mataua. Lo whaftai. Ia, manatu ale o si vaenga upa ia te au o toa tele nei matau puru o alofa atu ia te oe. O le nā fo ie te wawa I le wati. Ia a wata penanga muli o le asa o le I tāpuni o fo ia whalolo nei aso tonai. Aia sa no mai ai fa umal ta por kalame ele se mata o po te lo mata po malava ia e tuina mai o le wa Tanoa Ava I foi tato po kalame e fa tai foi lo fa mau ia o ia na mai ama tuina to ale o se umanu le solua mana stofi ia o tato tala tusia ia le ke lo le ke maka le mai ia o mana tua me umane ina ia to alu le talu le la stona ia le mato mana ia esel mana ia o tulanga ia wai fala tele ai ia matilo ai pole al tulanga le stapla ai lo matu o mata upu nei o ta otopea mo sile fia tato no pa ia tu lau fionga Savea pa tai so tato no fa tai tato le tio le ngalwenga fa wa pea ia wa se tato no pelo Samoa ma lo fa tele lo fionga ia pana tu fo e fai ma fonga ta moli o le tanto tu do a inga wo me masani lo fa fonga mai ta fa fia me se fo ni sile de fa baduia tu ngalwenga ta u o le tau longo lo fo ia pea mo lo so fo la de lei ia ma saunga le bu I so stable le fale ma le fafo e so stable fati do ai ia ngalwenga me se fo I tute lava fa altinai tono lo ainga ma le kalesia ma le no lo fo te le atu mo oi ma le ainga ai tato felo ai pea te atu lo so fo le vai fo fa te le lava fa so fo io bol te mine te fo so fo la ia le na wa mai al tanuanga ma le to fine e po le fo le faltua ia so se fina maina vai ile ta u tele o le pito la au tatu tanga foi te tala o isala el e su el fa mala mai le su le lo fa su le fia foi kala o le fia fa lo go le sila isala elu I kala la ka mai le si piko la manga ngu I kanga ma tu foi le ai ngale ni ma le ang sala bole so tu la funu ni na ma fuai ona to sale tua ma fa ta milo
ile vao mo le fast food tau sanga alo su ele winga le upuna na le murmur tangata mui 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 a umuna mui mose mui a lona mui le tua mui le au perfect mui tangata le lei ata papena ele nala ole au mui le au fai tala ole ua luas ful minuto bo te ai tu lai lua ma lo fa tai le tunu fa tai fo yo to fina ngalo lo fa ali mo lungo le apio fo linga e fa be vo le tanto Facebook page e mo le tanto YouTube channel fa talo fa tu yo stalia ma lo so fu mun wi le pe ma lungo le tanto tunu lo lalam papa au me le poni Stato Vitoria ya na sunga fa fe ngainga mo le lo le tanto tunu lo to wala na fa talo fa tu e le sunga le fa fe ngainga ia fayumu pio faletuai ma le faletua ia koreti le no faalo ma le aingali o lo momoli atu ia lo faanga mai si outu o fine e West Auckland ia ma le ainga mo oi le sunga le fafengainga ia fatalo fatu foi e Queensland e Brisbane o tatu ainga to telo lo lalampapa awai so alo fapale so alo la lukava po le fionga fo ia tau le papa so alo Lancelota fasi ia so alo sone ia fa pe fo ia so alo vailuanga le au sa so alo ia male a au sa le utele o tatu ainga to telo lo alalam papa au ia fa malo atu fa talo fatu yo tatu ainga Sydney Australia ia fa talo fatu ia fala faleata ia po lau fion foi ia famsanga le matua lau soli ia ma le tuafine ia Lorena ma le whanau a lau whaftai le mafuta mai foi ma le unanga a le siufongo Samoa Savea ma le Tanoa Ava ia strona i te tasi o tatu ainga umalo lalam papa awe na o tatu ainga i fefo Darwin Northern Territory te lo tatu ainga o sosola fo ilunga ngā mangofo ai o aku kama ngofo i kengi a poliki aku ia kengi au kengi sa ngofo i kama a poliki ia ngā ngofo ko whaera i ringa Northern Territory alo whatu mo o tu uba o tatu ainga i nai Perth Western Australia alo whatu ma lolo sui fumanuia nisio i la tō lo ngā lurua i Kalgoorlie ele elina o le maina ma lolo sui fumanuia maua tala to tele lava o tō ia FEB whaalongolongo mai mo mai a tātou Porkalambe Samoa ele ngā o le Porkalambe le Radio Samoa ia po le au whaasala lau foi le siufongo Samoa ia so umba le vai aso ma le Porkalambe nei Savea mo le Tanoa Ava ai whapena fo isi Porkalambe Samoa lai tilo mai wafo iwa i ni tō tele ni Samoa i lunga i Kalgoorlie ma le vanga o eli ai le maina ma le aulo ia lena talo fatu fo ina yo tatu ainga i Hawaii la ie kane oe ia maisi fo ino fanga tumutumu ai o tatu ainga na haleiva ia va pe fo io na fatalo fatu le uso ya te vanga tu langa mala sela mal fanau ya Marvin ia va pe fo marvelous la toma ina i kaului i Maui ma to telefo isi o tatu ainga Samoa lo lalam papa au i Maui talo fatu i le malo tele Amerika to tele o tatu ainga i le sources te telefionga tau ili Jeffrey Utupo ma le uso fo ia Dennis Utupo Elvis ia va per fo ia lo tatu Tina Antisina ia va per fo ia le sunga tau pa u ma lo so fo munwia o le uso ya John Mao fatalo fa John Mao lo leta lemi talo fa lava ma lo le so fo munwia ia o le fatalo fa bitoa i lunga Salt Lake City Utah ia fa pe fo i Seattle Washington Tacoma o iai le fionga e leota tavui Peter Strickland ia male faletu ia sa malai male no falo ai ngali mai ta ia Fatima le tua fina ia Carol
ia mo to umolo la lai fo le nastete ia o le uso o le ainga o tatou le tamaya sao yeti sao ia va pe fo le tina ia lilieni sao i San Diego, California tal fatu tatou por kala malole so fo manuia ia me se fo ina yo tatou ai Canada o Alaska ia va pe fo i Los Angeles ia Long Beach fatalo fo le por kalambe le sunga ia Tulepa le o Sidia ma o le fatonu fo le na o le tatou por kalambe le taia fo si fongo le taia fo i Long Beach, California Tulepa faftaisua ia suafuaina o le faltua ia soli ia mauto uma o tautuaina le ala leo le na o longo puia li i la to i Arizona fapena fo i LA Alaska le ia nga ia tule ia Mexico ui o tatu ngata so la i Mexico ia le na le lo tatu ngata ia me se fo i New Zealand dei wa ve mo tatu ai ngalo na lua ia wa pele fo le nei tunu ia i tatu mo pe o i le to ainga o Samoa e mo tau nu mai i na tapelo la ele ma le pe le fale i nei o isi Australia o ngofo ko yo mai ya o isi o e America ya la fa ir kalanga o pe le California mo sofo mo ku ngofo fa ngala kam ngofo ko fa ngala sila kam e ke la ele o como que aqui o pofe o e ma tu ia na tala malia tatu te telie fo i le uli o le aso to nai na ua los futbol le fitu minute o le mo te ai nei ia le tu lai lua o la to lo lunga le ala tele le te mi dei ia o fautuanga la fo i male lofa ia te oe fita lo i le tunu ia na ta faunga ma lo longa fo i o le nei fai unga le vai aso ia tautua nama oe e ale sao fa tulanga ina o le tavale lunga mangala ese fa pena fo i le tangofi o le ava malosi o i tu o le feuli ia mai si fo i fala au fa saina e ele mata upule o mai so o lava e si au vale le tulanga o le tuina o le testina o tangata umo le mautafono ma le pare mene o Samoa le sueina lea po o iai o lātou tino ia se vaenga o le whala au le aisa po o lava po le methamphetamine po le cocaine, crack cocaine ia po nisi fo i vai la au ese lava mo le marijuana ia te au o se whaale mi ngau le nā mea iai ia tu la fono e pui ai me le ise meo le awhai e fuoni tu la fono whapena soli e fo i malea ia te tau la tau ia tangata ma e te tau na ave le tātou whātua tuanga ia i la tau na tō fia mai le tātou pule e o atu ma le ato toa ma le mamai te tono le mauta se i vangana o la tau toe solia nisi tu la fono o iai pe i tono le mauta i le whātaunu uino le la tau vala au lia ia lalena ia e se taimba le vai aso le ala whamanino a tili le mata upule na ina ia wana tau whaifo i le mea lena i nei New Zealand e le i whaia e le i mawhai o na whaatino a whapena fo i o Samoa si tamai ai sa lavarawo o iai a o Australia ma New Zealand ma Amerika nena e mana i lalo tō wobo mo e whai mo tui o lo tau o i tu malo o tau i mo tau whai pule foi lea i Sydney o fefo i Canberra pena foi Victoria i tu malo ese lava ave kui mo moko premier mo tau whai pule ia no tau whasanga mai la ele a wala mata upu fole na mai lisi vai temi ai te e nala lafo na i tono New Zealand ele pale mea o New Zealand malana kabineta ele lei
Tiresa ede whatalo whatu malo, Izu e Sau Motors, Tony Maufa a Ken, talo lava malo le soi fumria, pe marungo le tātou tunu, oro mafuta mai, Amelia Whamoana, whai malo fiti ausi, ia whapewhoi whale whaatali ali I ayunu, oi talo whale whaatali I malo le soi fumria, ia te oe ma le ainga, alo whaaftaile mafuta mai le tātou porkalame le so, le sunga e nganga e olo, whale whataali I ayunu u. Whatalo whatu le tātou nuuri I avandeo, maloli le soifamduia, lata I moenga ma le tausi atoe, ia ma le tātou vaenga atoa umai nā, pēnā fo ia le tātou nuu, I le tulimanu o New Zealand, aloli le soifamduia, Ftalenga whautangia, pale a sina, ia ma le tātou auso atoa. Ia ma le tō whine ia Teresa, malanga mo monti, malanga mo pipi monti, ia le lei. La tātou wo, tufa amen, tālo whalawa marol se whumanuia tō whine, whaftaile mafuta mai, e wawai iei foe, ia ona tātou whumele zesi, vai mo mua pe inga ko news, ia. In this update, New Zealand has 454 new community cases of COVID-19 today, setting a new daily record. There are 12 in Northland, 294 in Auckland, 72 in Waikato, 23 in Bay of Plenty, 8 in Lakes, 7 in Hawke's Bay, 5 in Mid-Central, 1 in Taranaki, 5 in Wellington, 12 in Hutt Valley, 2 in Wairarapa, 13 in the Southern District. 27 people are in hospital, with the average age of hospitalisation 59, and none is in ICU. Tairāwhiti has reached 2 vaccination milestones today, with their eligible population now 90% fully vaccinated, and Māori reaching 90% first dose. No sign of any change on the front lawn at Parliament as wet and muddy anti-vaccine mandate protesters occupied the area. There were no new arrests today so far as protests continue for day 5. Protesters remain tense but calm at Parliament after being drenched by rain throughout the day. They are playing music and have put big yellow signs on the barriers around Parliament talking about distrust in the media. However, they aren't showing too much sign of aggression besides the odd angry chant. There are still several tents and other structures scattered across the lawn, and there's still a big police presence. An ambulance was unable to get to somebody in trouble at Parliament grounds last night due to vehicles in the way. Earlier in the evening, a protester had a suspected medical event within the grounds. Superintendent Scott Fraser says an ambulance was unable to drive directly to him because of the protesters' vehicles blocking the roads, causing delays to his treatment. There was 1 arrest overnight for a breach of bail conditions. Police say they'll continue to explore options to resolve the disruption to local businesses and allow free and safe movement around the city. The increase in the minimum wage is likely to have a big impact on small and medium businesses. The government is putting it up from the start of April to $21.20 an hour. Employ-Sure Advice Manager Hayden McKernan says many businesses are still trying to recover from previous lockdowns. That's news. In sport, Susie Bates has whacked 106 off 111 balls as part of the White Ferns innings in the opening one-day cricket international against India in Queenstown. Batting first, New Zealand was 236 for 5 in the 43rd over. A short time ago, Amy Satterthwaite and Katie Martin at the crease. All Whites fullback Liberato Kakache credits the pressures of European club football in developing his mentality as much as his skill set. The young Wellingtonian is finding his feet at his new home at Italian club Empoli following his loan move from a Belgian side. Kakache says competing in leagues with promotion relegation in particular have hardened him. Former All Black Nehi Milner-Skudder will start for the Hurricanes in their Super Rugby pre-season game against the Crusaders in Arrowtown, kicking off at 5 o'clock. That's sport. I'm Bruce Russell.
ole o langa ele sa fa tafa e ui ua whanoa I le tele o isi tangata Ai le loa mai whaamai ai mea uma Li tonu o le ngana ua whawhunga Wa ole mai loa si le tau au ina moni Ole moni o iau le mea malosi Fatona na ole ola E ai ala pata inga Na le tusi pa ia O mona sau ia ina Ola mana ole poto E pure aluna loto Na ilo ole toa E a ina le olo Sina mea mangu E mawai na mai au lima Na ia ve ole papu ma malaya Fa ale lelo lani O mea umana ale afi Pei uma ele sao tu le langi Amai le loa mai whaamai ai mea uma Pali tonu le umana wa fufunga Wa ole mai loa si le tau au ina moni Ole moni o ia ole mea malosi Matonu na ole ola E ai ala pata inga La le tusi pa ia O mona sau mia ina Ola mana ole poto E pure aluna loto Na ilo ole toa E a ina le olo Sina mea mangu E mawai na mai au lima Na ia ve ole papu ma malaya Wa ale lelo lani O mea umana ale afi Pei uma ele sao tu le langi Ako sao vali male whaanga ngaki E ala i le langi ala paa piapi Ke le fia ngofo I le ngei lalo langi O ngai uai nuai masakangi E fia sao aku le kama o le langi Nga oia e maua I le fia moki Ia te ngei loa mea ale lalo langi Wai muai whaka whasakangi Mangu e mawai na mai au lima Na ia ve ole papu ma malaya Wa ale lelo lani O mea umana ale afi Pei uma ele sao tu le langi Fatona na ole ola E ai ala pata inga La le tusi pa ia O mona sau mia ina Ola mana ole poto E pure aluna loto Na ilo ole toa E a ina le olo Pe o le nao, whawhiawhianga so I whiwhiloi I fo I o le nei o uni o le astona I wawai I ei fo I tanu mai le tātou wha talu noanga fo I mana whaletua Ia Josefina Maina vai o le sui o le radio Samoa Ia pia I le whai unga wha o le nei vai aso Ia e tau au whai ai la ngona ma manatu Ia mai se fo I o le whawhonga le tunu E tu sai Ia matau lumanga o mea sa tutupu O le a tutupu ma ua umawhona tutupu po lai tutupu lava I Samoa Ia wa lava lo no fosile fia Fatalo fatu I le nai o mātou tua oi I le nei fo I au auli Fatalo fatu le uso a Taniela Ia malwhaletua ia matatufu Vapea fo I le nofo alo mo le ai ngā lii I nai Meliora Plays I Avondale Fatalo fatu I le uso fo I a Tavita na fo I keti ia Vapea fo I le tua fine Ia po le whaletua fo I a peata Na fo I keti le nofo alo mo le ai ngā lii I Meliora lava Moe lo munuia o tau mo le tātou vāna nofo fo I o tua oi Ia ma maua le malos Ia a o tātou whenga I fo I ma le koviti ma le vavao fo I nei vai teimi epe o no whai atu fo I E tā ua o tele le silafia a tātou te ola whaatasi ma le koviti O alawa fo I tu ai ngā mikokia e whai mei le vailusi ai tātou O wa umana lapta I tātou we are already equipped to fight against the COVID virus. So let's not be,
be strong, ma ia tātou whātotua le tua, wa uine tātou, whai lau mask, whai au tu i e tolu. Salua ue whai ngere kui ia le, so nei, por kui ronga wha, e ngare la kui ia, lei. E ma tātou alo mamao mai no whanga tātou te loa. E ono tupu mai ai, ia whaalawelawe, ia pesi e fo i ma le wha mai. Ia mea tāua na e tāuna tātou nofo sa uni i ai. Radio Samoa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Your head
The Big Boost Week is now on. It's easy and free to get your booster. There are extra centres and longer opening hours this week. If you've had your second vaccination at least 3 months ago and you're 18 or over, find a centre near you today at bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, waulene yo kasu tialu, awal suia ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela Soia e te whaatolo ulu Savea tau ane si o ulu E te vaile matalasi o ta mamatei o le haunoni Mafia fusolo atama e ta alo i le kupe me masania E te leto e ai i se wha i si a humano si lau mea tau sani Au e se panga o le alo fai o se lea tina Talo fai la o pele pe a fai o le a fa atofa E le ngalo ilo umanatu o le masaringa i a suwan Sa fa a pea lo utao i e tuma o e se i o i le oti
5 amo. Fainga ta te leo nei langona po ae winga o lea no whana o tinga wale mawhaina inu le nei ipu e o na a o whea upu I le tano whanofonga na o a use ia I ulo o na te lilawa Veto atasile nei polonga ai longa e langona a ofea foi tala no anga I le telefoni wana ola molotofi o le ta ofenga I le tuoti ia fava me umana fea lo mangaloa ai ole fili na fa ase o manatu mai mau be ana eilo mailo nei fatu ai ole au ngata mi ualu ai o te tu mau pea itala no anga ile telefoni uana o How to get ready for Omicron. The most important thing you can do is to get your booster. If you're 18 or older and it's 3 months since your second vaccine, book yours today. If you test positive, your whole household will need to isolate. Talk to neighbours, friends and whānau about helping each other by delivering food and necessities. Have medicines like paracetamol and throat lozenges at home. Find out more at covid19.govt.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. puli ala va ma le rosa o pese ane I wha manatu mai ai I tātou wingo Samoa o tātou ola masoifua I Samoa a o le I malanga mai I New Zealand ki maa solo I wha o le vai maunga
Makami solo foi ngai mo kava yala mafangari ia o mala ia o kenge o kama alu ko fale atalo fatu fa mai le to tele foi o nai paanga mai sole Savea wangal wa ko fia fo o le palolo tip fo lele ia sa ngunga siaki to malatai fa ko sa o le ia o fesi si besilio na mane ele anga ia tu e no fo todo al tauranga ai snokolo na ma e mata matai ele mana ne ia male aule le yoi ana ina le palolo tipa ole ufata si bai le lipule o le tato falata vale le card for you once again. Always a pleasure to talk to the man himself, Rick the man, Energizer. That's what reminded me. Remember that little battery, the Energizer? That's exactly what Ricky the man is all about. Talofa Ricky, and welcome back to the show, my brother. Talofa, my friend Savea, how are you, Talofa? Yeah, all right. Well, you are right. You are right about Energizer because that's how I believe, you know. I tell you what, that's the thing with energy. That is the thing with energy. If you've got the right energy, you pass the right energy to the people who's listening to you, and everything becomes positive around you. I'm a very strong and a firm believer of this thing, my friend. Mm-hmm. And I tell you what, and I'll give you an example. My staff were a little bit down because I was away and whatnot. I came in, and just with my energy, in 2 days, 3 days, in 1 week's time, actually, rather. The sales and everything boosted up. I'm like, what has happened? Yeah. Because, we did not do anything extra. It's just me came in and I don't even, actively involved in these things. And they're like, oh, I think it's your energy. So that's why I believe in keeping high energy, positive energy at all time and every time, my friend Savea. And I tell you what, since we were talking about finance just earlier today, I am going to talk about that again, actually, because just between then and now, we had a customer who's approved for only 16,000 from somewhere else. Customer came over, they wanted a particular vehicle. We looked at the application and whatnot, and the same customer is now approved for over $40,000. And the simple reason, was because the other finance guys, missed on looking at certain things, And when our team looked at it, they picked it up and they put it through rightly. Bank, we've got the approval. Customer is walking away, driving away with what they really, really wanted. They had a trade-in. They had a few $1,000s left on it. We took that trade-in, paid that loan off and whatnot. And now the customer is buying what they really want to purchase. Now that is the difference between most other dealership and ourselves. So if you're not getting the right answer or getting into the right vehicle, because you're somewhere else, man, seriously, just come and try it. And I tell you what, I'm very, very, very confident that we will get you a better result because we have just got a fully functional, dedicated finance F&I team over here. And because of it, we can offer what a lot of people and a lot of companies cannot offer our lovely customer. Now, I tell you what, the customer came over, because they were approved for less than their friend turned up to their home yesterday, last night, with a car which we have sold it, and the customer and the person is like, oh my God, you've got such a beautiful vehicle with such nice mags and all those things. Where did you get it from? Oh, car for you. And they're like, oh, okay. So they didn't even bother going elsewhere. They just came to our dealership and they're buying something they fall in love with. And now that is what I'm talking about. Because look, at the end of the day, you're paying for it. So you should be in love with what you are buying. Yeah. It's a relationship. You will be in relationship with that vehicle for next 3 years, next 4 years. So, if you have got a girlfriend or you've got a boyfriend, you don't like them, it's almost hard, impossible to live or to breathe. Same thing with your car. If you don't like your car, you don't love your car, it's almost hard to, pass that time. So that is why a vehicle is that important. It's just so funny how, in comparison, that you refer to your vehicle as having a relationship, and if you don't like it, trade it in or have a new one. Well, that's the thing, But in a relationship, you can't trade in, That option is not there. Except somebody I know, his name is Savea, but otherwise that option is not there.
All right, my brother. Well, I tell you what, people are working in our dealership right now. We open tomorrow as well. We open right now throughout the day. If you're looking at purchasing something today and drive away today, that is also a possibility at car for you. Give us a call on 0800-227-4968. 0800-227-4968. Say, you have a lovely day, and I will see you in our dealership at number 300, Great South Road in Manu. Manurewa. Thank you, my brother. You have a great day. It's 3 minutes after 3, and you're still with the voice of Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland with Savea Pista, Sayuli Al Harrington Levep. And I hope your afternoon is going well, and I hope you're catching up with some families, even though that there's COVID restrictions around us. But, we are growing with the virus itself. We have been equipped to wear our mask, have our 3 injections, social distancing, as well as staying home. If you do not need to go anywhere else, isolate yourself and stay home. Ole o tapina fo ilavae ele vaengor soifua maloloina awala e fatino ai ia fesota inga. Faile Zoom ilunga ole apio folinga ia fapena foi awa ole isi vangale la yona totele tatu a fia o sounding a lot o sounding a lot le pe tele na fale tonu ai o tatu ngata ai ole na wa mai ona fautuina ia fa fenga ia matita I foi o e kalesia fa nga le teknolosi tatu te fesota ia I lunga le virtual Zoom services and for you na launga ma moli le upu fola le tua ona tatu se e maile le vai taimi le tele o ngase fia ile soifua maloloina auana ingalo ia te oe le nale le vai le nao le ola ina ia mawhai ona fasosoani I lau soifua maloloina e le toa wailunga umule tātou label ia vaenga o le tāua o le vai o le ola. Le ngante le soifua maloloina o le o fatu, ngasa le fatu, toto mawalunga, whapena I le sela, whapena fo I toi whalea o tō tonga e pena I le fatu ngā o male ate tulau, ia e whapea fo I le ti ngā tele o so ongo pona iwi. Ia maso fo I le tino, ta hua tele o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, le numera o lua tasi, lua iwa fitu, le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, 021-294-7927. Ia, mare tātou vai o le avoka, we sisile ia I le tāua nei mea, nasa pena mai masauni, wha le natura. Wa tele le mawai. Ai kere ropo bela I kongo ngawai. Vai. Ia le na, o la tua le label, Savea's family vai o leola, and the vai avoka. Lo matua ina le label ingredients. Melo fatino ai le vai, whapena foi, ma le inu manga o le vai, o mea e au ngā I ai le vai. Ia ingo foi ma le whakua I le atua. O Samoa sa iri malosi, sa iri mutangi, sa iri malo. Ia malona whatuatua I le atua wa peo no whatu. E le fofo e a wha pa uvi I le mea. La pe ke ingo le whangua kasi e malosi doa. O le sino whanga I bo le tātu vai, o ina le tātu whale loa fulma le tolu. Lappington Road I Otara. E le whionga le saoli I a tuala ta wā tino tau pa uma le whaltua I a peka. Ia mare tama o Tino Junior. Nga ifo I nā mua I a lau vai. Ia o tō umal le nao o tūla lata ifo I Otara. Ia le si tātou whale loa I nai manrewa. Ia lo I ai I le numera luas fulma le lua Templeton Place I manrewa. Tō whine ia Maria Olive. Ia ma Yosia whapewholtu mai ta I Marita Sawanga. Ia ma le tina tausi fo o le tātou aiga Stella Brown. Nga ia ne o tōna I Manurewa, pena fo I Weymouth, o Papakura, ia o I nā, luas fulmare lua, Templeton Place, Manurewa I Glendon, Glendon Manurewa. Ia le nā,
toi la fa pe I ale la tatu se I tā le tātou pese le whamanuia tuai. Ia so whanau I lātou malawa whamatuino lātou waso I fua I le so. Ia ona ua le tatalaina le tātou leina. Tātou fo I mailoa. Ia ona sa ili leo sa vanoe talanoa tuai I le ftalenga ia fuata po le sunga fo I atungisia. Pio Wilson o le lipula le nao le tātou whale tabale Omega Cars I le awa uli nei. Ia whai olo I whafolo whatinu o ngā ruenga I whafolo nei aso. Ia moli e tufo I le whatalofa ia te oe, ia ma whamalo I ngā ruenga le lei olo o tau whianga iai. Ali imtu mai tai fo mai I whale mai ma maota ngase I vanga SS o le tunu. Mauta bai o I North Shore, whale mai I Waitakere. Ia le whale mai I Aukilani tonu, Middle Moa. Ma isi fo I whale o tangata mātutua lo tau si ai whatalo whatu le ta mātua. Ea tolonga taua whapea fo I vaipu a mana I ala paanga. I whale o tangata mātutua I vaenga SS o le tunu nei. Ea ma le tātou vai I la lo. Tātou whale o loa lon tolu I la lo I ka le estete. Maua I nā le tautua Samoa shop I le Nuberas Fumara Farm. McCarthy Street, Hun Hei. In I Christchurch talo fatuai I lau suga fayoso ma le faltua a fina ma le nofalo ma le aingali ai maisefoi o le siufonga o Samoa le Plain FM o lo longa pui I ai le mamalo le atunu o lo lalam papa au I le taulanga ia po le ai fo yo keriso I nai kale stete malo le on sa inga ruenga lo fenga yei mo tau ia ai mese fo yo leo a tula lata I le tau maruru. Fa se lau ma le sfulu ma le fa. Fa ma I fau o koviti le ana I potia I le tai au nei. Ia, I kako ua ka le pese lea su il tātou wa wanoa talanoa tuai. I le sunga ia tukisia. Ia wawa tātou ripoti mai le tātou whanatamalena Omega Cars. Tell you we're searching for
Espesanga su I filoi o le uli o le astona I na was fuma le ono minuto le wata I nei le tu lai tolu fa fifianga mai le 5 stars ya fa no fimali foi oi tu ma foi va lo flimo lo fenga yai le yaso fa talo fatu ya tau va ama pata unu toa o lo mafuta mai I le state o Alaska nai Anchorage alo le sui fumuria fa le mafuta mai o mona fiu tu funga talo for lava ya fa pe foi le fa na tuina o le tausanga o le soifua o le fionga to le fo si sifo le aso lo fa longo mai Samoa mtia tele sa musu o le pata o le tomai tai o Evelina falfata alo soifo manuia sengia le no alo fa tai fili malo fiti ausi o falefata ali ai o ainu malo so fu menvia aftai le mafta mai malai sala so le fai aftai ya famia to fo le ya so tu fa sina fia to vau alo le so fu menvia amelia fa mona ya fa pe fo le to ti de lava ole po I maurunga o le tātou vaenga masani o na mafuta mai Thomas Ioane talofa lava balolo saifu manuia George Kinsella those I never know talofa lava mai Roy I Salt Lake City Utah alofa en fui mono talofa lava balolo saifu manuia ya familiatu nei aso yo to te ma fai va flima ya me se foi le tapo inga malu le tanto tunu I so se tafa lo mfai on mo mai ai ele nei fas long ya me se foi le tato por club se ve mo tano availa sto nai inganga Enrico Sio tano fa malo le so fom dria ya toi Juliana vi lapa solfuti ano tai from Melbourne, Victoria, Sophie Andrew. Mai whamura mo le kāmela ka pesenga le mo le fuki ulu, fuki. Keri whaaloga se pese whapena. Telekoli o milo, talufulavu malolo se fumria. O ina tūleo lo wala au mai I le numero le vai o le ola. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. No barrel na Savea Pioda o atu ia le vai atoe. O le sivu no whanga lo o iei le tātou vai, le tātou officer. Whale lolon tolu na o ina I Henderson Shopping Centre, Great North Road. O le Alice's Pacific Fashion. O le whale le dāro tāpeka I la ei, I pono tūsi sila mai. Wha au le leifo ia o e Alisa. Ia malatua fine fa ni mova pe fo I so fa sau I le nei fo I la e o tape na ina le label tato por kalame ale al kan ko le se kupe la manga I ofu a fe nga na fe le fa mai Savea ia te afe mai I fa se discount fo le lo ofu mo se li makala pa u ai mo I malau vai ina le vai o le ola ma le vai avoka wa lo soifua ma lo ina le ma faina misi te o le fale le na alfa o funa to no le TEP nai ai tilo la ai o le no winga e tio ata atoa alo display mai tono la tu na pe ala ta wo so mai se ofu fo le te ofu alo na fe pe we fia o so tono le tio ata e au mai se ofu te la ai ia afe la ia whanimo, ma le uso ia whasau, ma le Alice's Polynesian Pacific Fashion I Henderson, nema whai o na misi ia te oe. Oi lea Margarita Josie Tausi. Alo, seifu manvia. Vimba lai o mafu I le lako solo kike, e me solo kike pongisa I la vai Wellington. Ia lako solo kike, o koa vai kule ko kele o le meo le. Mo le wha mai fau le no so mai nei le tai au. Fast full ma le wha, new cases up in Auckland. In fact, it's all around the North Island. And about to feel tala no I lava. E winga le mata upule nei seasonal workers.
O le alau tali tonunga. I le mata upule nei wa o le ua. Wa a fia mai ma tangata o tātou wa hainga le inei. E o mai tangata mai Samoa mai e whaingaruenga. A o tā ina o lātou langona mo lātou loto. Iau tau tala e whai iai. E whaasasei nai ia le ala fua. Nau mai ma lātou i kon kalate e o mai e sue le tupe ma le manuia ma tue fo i Samoa. E la tua o patatua e benei. O le tuli ma le ngaruenga. Cancel ma le visa o le tangata le na sau. Sola loa. Ai sola lo ma outou le na whaia tala leanga i le tama le na sau po le teine le na sau e whaingaruenga. Au mai lau whautuanga ma lau tō whā le lei le aso le nei le la atala le tātou leina. Tolu fitu ta siliba i watolu. Ina ia mawhai o na whasoso ni fo. Ia no mai lo la ia lea. Wa matua i wha le a ngā pūlenga. O ngā ruenga. Ma whale whai ngā ruenga. Ma kampani na watuai ia le avanloa. Kouke o mai e. O le sina fasili. O whea o iai ia le so upu. Whea o iai le liaison officer le sa whai mea le maloa. E tauna tu e tali i mata upu mwhawhi taule lo tulai mai. I le vāo tangata whai ngā ruenga mai Samoa. Whawai teimi male pūlenga le company i nei ni sila. Ia po Australia fo. Tolu, fitu, tasi, lima, iwa tolu. Tō wawa ai le tele o mea leo e nei. O le process, mo le procedure. Na whape I ona piki, ma tō fia le tangata le na sau. Le lawalau o I teine e mai tō, mai tanga o tinamu te mai tai. Na wha whena le ali se manawa I o le teimi le na le whama sina taluna le watu ai la kulo whanga. Tulou le whafunga le tunu. Whatu ai fo, ina ia toe tanga I masila sila I le mata upu lea. Ina ia mawhai ona iai se fofo lea whawhita hauli. Talofa balo se fobria? Talofa alo, como Savea? Ja, le swafa. O vai? Matsi, ja. Ja, talofa. Na sa pese mga kulim ka upu Savea. Ja. O pe kaule aulo mga kulim le kula me Australia. I. Lo winga lo mga. Ngeke ya fa ina ya ko wa gi le ser le iskama. O me mo ya mako fo inga o kinga inga ya mo ka uki. Ia. Ile yo bunga le ngo fun farki o ka mun fat pala ni mangi condition e mo fo ngi kupe mo. Sa o. O mela. Uma fo la ga vai ke mi fo le ngi sala ese se mga. O ele ke fo le nga o mel ka fo le sa mo be ponka. Ia. E mga o fal pui ai fo ngale ai steak ma. I me the restaurant the top 5 shelf of. O lenga nga e kia. Lenga ngi ya fia ko ba ngi usila o nga ye kai se ngai la nga mga ko ngai sifa nga o mai fisa I mong ya. Ale ko mong ya. Siyempre ka sa idimang uya kwa kay ka foi ka sa foi ngai sa foi ka foi nga ngai fa ko ang ko ka foi nga ngai ai fikti mai singa ngai ka o nga o mi obi ngai usila ele o se me fa ngo fia sa vela Ali na ele o se me fa ngo fia le amor ko piki mo ngo piki me nga ya so ako talo fa mo ya ele fa ngo fia al po lenga la ngai lo ka ngai ya fia mai ka kai ngai kai se ngai la ngonga mo finga malo o mai o ka ko nga kai mai ye kungu I o nga curious al mong Oh, sorry. Talo fa malo so sorry wo. Lo fa la fi o nga pesta. Ja, sound no ja, tano. Le fa mole la va o la o fai tio e fai le mai ta ile nga alwe. Le wa mo la pepe. Ia le mo la pepe. Ai te wa ia pesta. Ia. O sa mo ele o ko ye se ka ka sao. Ele o ko ye ya ke wa ye mala o fai tio ele o ko ye se ka ka sao. Pe fai mai ya a fai fo ye tau ye ile teine ile ka ka le nga fa nga issue ba ile nga tike sa wai. Ai ke ya ke wa ye mala o fai tio ele o ko ye se ka sa o pesta fa mole. Ka ke fi wa la ka ko e sa o man manga ye por kalami. Ai fi wa fai ya kule le kala ye se su e pole ale le wingo le belia.
ele lo pole al ko nga su e ai ai te wa ia la fai ti wale nga ele ko yesi kanga kai ele to yesi tanga tai sa o malele ma o lo tal tonunga na ia Samoa te min nei mo kwale ko e ma sisi am yo kongo ia ia sa le ia pestala o fiunga ele to yesi tanga tai am yo tonu ma se kanga kai sa o a fai fo ye se tau ile tende le tau le kanga kali sa isiu mai langa tike sa wai ia te wa ia mala o fai tio ia le fai tio atu le na fa mole fa la vai la fiunga mo por la pana ia fa sui ia are ka ke pisa are lo posa kama ki kira ngari i le renga faiange i le fa kanganga mole o tato masam salonga na wa fa tatanga la fonga ai te tau o le wa nei le soundanga le fionga le bin start ya le tunu so yalo Wayne Fong o le faisina komala ititi o le ngaruenga ma le fetalo lo o le tunu u Avanoa ia ai se itoe au talu tasi le toanga ina ia toi ai se tulanga e ta oto i lang tonu ia ma family ina uma tangata le ngata i company o lo lato a matu i Avanoa whengaluenga ia whapena fo i le ai a ina ole a ia tau ma ia whamaluina o tangata whengaluenga talofa malo se fumria Alofa. Ia, talo flava le sofa. Ia, malo se fo. Ia, sauno ia. Ia, manga ia mga upu e forsia ni kula le aso. Ila uia mga kuye. O mkwa ko alo pulo i kamiki yang kalango me oskadi. Ia o fengi me vai aso ako fenga benga nga se la kala. Luo pe patole. Luo pakeka e ko fa ka ka ngufulfa. Ia ke uia mkwa le se kauia. Ia. Lala uma ngai an mea ka mikiro fai. Pa ea mai runga ia ilo e malamala mai ka ngaka. Ai leo aku o lai songa fai me pala. Minga ngungu e lai leo ia ngale lele ingi nisi ala ngungu ai. Ia. Alo whaskai polo polo ngai au so whainkau kala iru. A kongo lala ala ki uma koi mais ka ngaka la ai oi mela ia ia e whainkau ka. Mai o le si la fesili le mele o fesa ia i le so upu o le ala malo mo tangata nei mfaiona fa leo manatu ma mateu se awala nai lo leo i lungo social media fa sau i le mele i ai to so i foi e ai ia au lape sa le mulmuli ta io o kon kalatini e sa le ya singa lo sabe e lo po fembe o la fili lo en ma e lo po le ai fo sanga ia steak ma fa maruru i fo song fale e maruru ala e panga ia ngai kam ta o le leila ia ta o te le tua ia se mea o le kaku kanga ka e fenga venga malus sa o la ai afa le kongu lo me kau te pe ia e de o ngalo la kau kala i val ia le na e wala le ia e va leo ia fa after usual va mai talo fan balo se fua Alo va Savea. Ia, talo fa lava vai pu talo fai whatever le toi fa longo lo su fonga. Ia, e fa pega winga toi fonga. Ia la. A mo wa kwala vangoa i o le ia le ai fo. Ia paki mal po mo ko ya kul mu panga. Alo va tai, ia. Alo ngolu e malo le on sa. Tai. Pa kai mo le mkau. Ole lo ka ko nga Savea. O le wa so ngia le mele le kenge le mar kenge o le ngalu a nga fa ka pausa. O ma ku al mela. Ia, sa. Ya, o so ngia le ia le mele. Fai ka ki ngonga. Ola ku so la fai malanga sala le mele nga fai kenge le ngalu a nga fa ka pausa. Pa pe nga vo le kenge le ngalu ka nga apu ka nga fala. O le me siri nga fai nga on meor fa maongi sailing ka kele meor fa maongi kai mi diela yar ka ko waku ma ngai ai or sa nga le ka ko mi ska ya pionga ya so alo fa mu nga o le kele yo le songa le nga mai mka upula man ko fo yo aku ya el malo fo le ka ka ya nga fa el malo kwai ya sa
Kaka ia ngave kaka ngau ia il malo kwa longo winga olum kwa kele me pio pio nga faya il meda. Ia kako kele kwa ia ngisi e kwa ia la ko ia nga faya be ia. Faya interview, faya suenga, faya ia bago kaka dei. Wa fa maogi kaka nei faingo la ko ngaruenga. Ya elese me kupu mai ai. Ya wai fa ngai lo kulo va kulo nguku ma le pesa ai la sa nganga. Lo po se pepe ale di de le. Ya ko na me fa penga wa ya le upo ya sal fa vai le ya sal masalo. Sa ole Mera lo ka fi. Wo mo kwa fa inga ka kele nga sua inga ka fa ma. Ngida la wo kwa pi ki ale. Sa nganga le minska. Ke mo kwa fa balo lo va ngale ya. Ai se mo kwa sa idi le mo kwa fai le nya ya inga ma ku. Pa pengeire ka wale so mai o ka ko ngu e pele. Ya ka alo ya isi. O le si mele o te vola faua vai pua e te lai foi pe sao no. O le tulanga lea o le malama i kon kalati. Tu sape mamafanga luenga le fa bele le si fidengalo le ya Sophie Andrew. Pe mamafanga luenga ai ia tau ma ia va ai fe tau i le lei ia me no fai o lo le lei le tutongi le lei me ai. Ya ia ma se me popole el mel na. Ya le mela leo mai le fa mar na mai na le lei fo i kon kalate ma me e tau na expected ngata ma se me e tau na talieina ma fa tali tau na tupu. Ya ole panga ole me toa ponga ki ala ngā mea o le loa e tangata po FEB fa tutu iai. Sa le ia Savea. Pe rongo fa kor ka ua ia vai nga uba ia nga mai el minska. Ko ia fo nga fa malama i ka ngaka ngei o aku e fia o me ngei. Inga ua uma nga taingi kon kalake. Ko fa malama le ia la ko kon kalake mai inga la ia. Awa le mele nga pe ia fo ngei pa do fa tau ka vale. Mai a taingi ro akele fa ka wa bulmuri fo. Ia wa safa. Ia na. Ia wa fa fonga kula fa mai kala kama le mai askari ngal ko a ko le va so a ko sera. O ko se fa le ko. Ia o fa bla ele mal malama ia ingolan kon kelaki. Ia na. O fe ate me ola ba ko sera u le fa ngalo ngal ba so ko a saia. Ia. Ya nga malama ko sera. Ia ele ka u saia. Era ka wa kele le sa nga le minska se mo kwa va i le mo fai de le nya ya inga ele nga ka inga fa ma ongi ka la fa ya nga luenga ya ai si de nga malama lama ila ko e oi kon crack e le la ola wa le ka fa ing mama ya na e wa si la me ta wa le na e sa nga minska ta si na me ta wa te le sa ya ma le ki me la ya ele ko on ka ba lo fa ya va ya wakati nga me le ko ongi finge fain kame ya na esa o me manga le la fasa dangole ya le si figa yo la do la ko malanka ya alu le si po yo ala fa bakasi de si kegi de si figa ya ma wa lo le me nga ya sorry my friend ko pe la ngo fo sa mo ka ngo kwa we nge bu ya fa so sa ya le la lo fa tailo fioga a bolo balosi ma ria le ainga fa soi foia ya fa te fo ya walisi belda wo mai fa fia o mai fa fia is tangata lava le no wale tasi ma le ainga le tasi wo tele auto mea na fa fe na faile na pio na o lava na o se tangata le no ma se talavau ole tu malo wa fai ba sawana o le fa mai le o malanga la le fe pulafi matos. The selection process has to be fair and justice. Yeah, has to be fair. Ma te tau o na langu ta sia umai. O le si mea matauti o le criteria o vaenga e mana o mia e te tau o na wha amariaina o le tulafono. E whiriwhiri mai e le tangata ea. La le tausanga.
Nā le matua o le tausanga. Ia. E mawhai fo o na awe o e whai le police vetting. Te le whawhi tauri nau tupu mai. The whole process should be reassessed and reviewed. Who's eligible? E fia tausanga e anga wa ailtanga te saule mele. E single, ele I whai puipo, pe ua whai puipo, I eise whanau. Health check, so I fua maloloina. Police vetting, so enga leo wha mauri ewa, mai so pepa kilia e loa ele ostanga te solitu la fono. Wha tuatui dai, oe, unemployed. Tele tangata sa ngā rurua I Samoa. A lele ua o kala I kuola konu pi wha ngā. A FEB mai ele o whai ngā ruanga la sa ngofo I le whale ma whai wha koa. A minimum understanding of the literacy, learning how to read and write English. Se vahenga I titi e loa ai ma mauti noa e te malamalama I le ngango le parangi. Kau whiololo, lau, ia whapena whiona e loa tusi lau ingoa. Na ti usa I pusi. Es bena re ngore seo kapa. Ale ti usa I. Ya esele kusinga e makale pi. Tu se le ngo mai loa tau fai tau sina vaenga. O se fai upu. Orientation on knowledge of your contract and a job description. Your pay. Wavelai. Te maramalama lo le orientation o le faa tu so le faa ulu faleina le oe I se o onga fate tai te maramalama I vaenga uma o lau kon kalate. O faa upunga o leina I le leina o lau kon kalate. Siaki lau soifua maloloina. Ia, ai mainga le mea. E saule kama mai o le official soifua maloloina. E wakulanga pepa vole le I olfan. E wakunga, o le pepa ma I kinga. E ka umai ei. O le ma I ka male. E mai kangar ka ma. Ia le gana koi ngā mea, ua whasopo ai ma whaala lava solo a menga le mea. I le vāo ngi mea uwhai. O whea e o ka oko I le a mea kongu ngi mea, wao ka ngaka ngi ngara ko whai le mea mai le vai kau kure epa. O le chapipi, lea lava lo ono sa I le malo e whaafai ngā ruenga pea I lalo le lātou pūlenga fau. O le ba whai, ua ma lo le a mea le kamaiki ua makua. Wa le ba fai un koe ngau le la au ola whapi o e a whapenga. Orientation on the knowledge of your contract and the job description. O au I tū la whinga ruenga. E fia o I tū la whinga ruenga. Ai fia le tutongi o le I tū la. Mea uma nei stipulate ma tau na whaamanino. Job description a o le a lau me whai. A wha pēr pikiri apu e wha awhewhea na amata na e alu. E ke alu mo sa ape whai, e ke alu mo sau kama I sikor po sau kama I ngaifi, pe ke alu mo sau lou, pe ke alu mo sau ako ngalau sa vali e la lore. Pe ke kaea apu ro ka kikia I runga o le mukia, pe le inga o apu lava e kau mai runga o le fui, ma le laula au. O tau sile e. These are job descriptions. Whamtalanga, o leare kei mi ke malolo ai. E kanganga e kango ai se apu. Ke mi ke malolo ai. E kauara ko ngā apu. Ma ai e ko arau apu ke o kui o koe koru apu re koe o rau kau ngā apu. O ngā mea whapena, leale umi te malolo ai. Pea whai ua tā se malolonga. O ai e te tōngia I a teimi nao le lunch. E kia lakua o masau mea ai pe saungi mei le kampangi sau mea ai. Masau vai ingu. E yengi oval kampangi. Mea umanei.
Oka le leva na whaatino le porkalame. A o lea lava e fōringa mai. No one is on the top of his or her game in terms of explaining in a very simple manner the simplicity of a job description for whoever undertakes the contract. Melale na e whai tuai. Se so ia se ko ke whai me valea se, na le tau valea o le tunu ui tau me whai. Ai, e lo fatu ia te utau. A lea la o toe, tau mawhaisi awa le puluki ei le melea, lea ua mama ne itua le whaamtalanga lea. Ono o lea wanoa. Mawai le melea whai iuto le mātou, atu whale alili. Aina paua leo le no whanga o lea tau sao mai ei le whaatau tonga o Porkalame. O le teitai, o le whiunga tuatanga loa, Joe Annandale, Forosaitu. E te le alu, pēr whai whaisau tō lua. E te le alu, pēr whai whaisau whanau o oele le tina. E te le alu, pēr whai ele I whaia ia sau fo ia sau I lo ainga. E li mawhe o kia pula koko pe afe fo ia u whai mo ia u mea pena. Ma le manatu le nā. O lea e te I nei. A lai e le to anga e tua I lo ainga. Ia le sila nā. A umana mai nei tamaiti vau vai. A mai lisi malanga I eisi tamaiti. O lisi nu. A mai tamaiti mai o I whanga malama ma pautas. A mai tamaiti mai I whale alili I salsa tele. Ia po on tamaiti fo I mai I o le whale lua. I salami. Ele whapea na o se nuu tasi. Le ai, whaasa fua o le awanua. Mō tangata uma ma le nuu na le tumalo. Lea leona o whina watu. E mana ia le ave o le quota fo I lea I tumalo, ma lea I tumalo e whaatumu mai. Ma wha a toa mai lau tau quota le nā. Ina ia mawaila e lea whapea la e tolu se lau tangata o lo mana o mia po le 5 se lau. Ia nala e whaatu whape o le masina le nei. E tau ena sauna malanga. E te taula ona ave mua se tu malo e tas. Ave umala le 5 se lau na ubole da fo iatu sau isi tu malo. Ia. Awa a whai dele mele o le handpick. Ia tātou te le o lopo wheo to oto e le wha maoni. A wai whai ama se tau ane ai. Whai lava ma se tau ane ai. O mala ia leo mai. Ai koe aku fo, koe o mai. E o mai wha ali mai ska ngaka alai ngō ngofu ma mo I ingi ma pula mai I istangata. O le I tu malo lava e tasi mananu. O whenau I le sa o le mea. E wha alangu ta si ai ma wha paleni I le awa no mo tangata oma. Ia le nā. Tātou tala noa le au tau ai maa. Tātou tala noa le au tau ai maa ma lau whai upu sāma, lau whai upu leanga I le malo. Ia lau tau sila le mea whai e whasto tai I le vāsana sei pa vai atu nei. Ona o se tasi o lātou matai. Lea ua umana whai loa mai na whai loa I Samoa, whai loa mai e isi ala leo, ma isi Porkalame. Ia le nā la wau tūsisi le, ia le manatu o le tūmalo, malinu. Ua wha luma tangata. Wha luma tangata, ai maise, e whaafsanga, ma ngā I le whainga malo. A lo pula mai, fofonga ma mata, te mai tai pale mia. La ele upu o le awhai atu. La ele upu o le awhai mai atu utou nei. Toe ki mata le upenga ma mafau fau I auto upu le anga e lafo le te mai tai pale mia.
ma le sunga lauli al male tua. Ma sui usfono uma o le kapeneta, ma le vaenga fa o fai o le fa tua tua i le tua Samoa o tas. O le mele o tu lai mai, ua li liu a toa i le fa polo kiki me uma, ua fe vai iai a inga. Ua uma fo i le taimi sa tau tua ai. Ia le sunga atu le epa. Te lelo na sao malona o ngā tā ua i le atunu. Tau lola ia lea. O na tu malu lau tau tā ma lau tau sasa. Awa iai fo i se taimi e toe ifo fo i tu malone. O na upu ia lafo o tau ia iai por kalame o te le tau fai atu a tau te sila fia le lei. Ioe, au te tilo fo i male nganga wha anoa noa. E le ngata te leo tau swafa ma malu ma tau langi o tau ainga ma nuu ma fio anga ma i tu malo ma le tunu. Io. Fua i luma, fua i tua. A wao le ala la le na a olo ina li liu atu le atunu ma te tala le apa anufe. E te fiu e toi suru fai solo. O mai anufe ai oi. Io. E whai au tau mea mātanga ta lafo upu se ai bangi ni ai nifo le tu maloma le nuu pele ma ona tau langi ma malu o loo tāpua i mai au tau whaiwai o loo whaiwafu. Ne pe tau te le kea ia i au tau upu ma au tau talai whai. Nā me le fua ngā whai e se whaatatau le nā mea. Awane i alo. Awa o le mea le na o le la tula i mai. E le tau whawhiwhi fo i le malo, o le malo la o tu, o le malo e tu le tu la fono. Ioi. Ai whawhifonga le mai. Ioi. Tau ona toi fua se tapu. Ki mata le upenga, fono. Awa o le upenga e tau e whangota e le siasu. Tula vele me le whawhia poto. E le loa ai mamalu, matausi le mamalu, le vāta ngata ma le vāta puia. Le vāpa ia lea, le vāta ngata. Ia. Ale si mea, la sana whaia i whea. Nai tau te si le fia le lei. Ngafa o tupu ia ma ngafa o alo ali i wa so o ali Samoa. Asa i whanongolongo i upu ma fesidi e whai e wha maasi asi ma wha luma i le māloa e maise le fionga le te maitai. Te maitai pā le mia. Ma siana, wha tautainga. O tau se sila iai. E toa fi mali. Toa fi mali. A ua tali mai e tali e tua i au tau upuleanga ma au tau taleanga o lo whai. Iai. Nā le nofo amba. Solo lo na afu. Ia le na, o le tala le nā ma le anganga. Whaano no tele. Ia au tele vitau tala tu iai. Tangata nei wa nā no tau whaafonga mai. I ti ma inga ma le tu o lalo o lo avatu. Alala nai ala iuna. Seu le mandu a tangai. I le ngalu. I to ifo fo i o tau tu maloi le o toi mamau. Wa umona wha leo mai e la auli le tūlanga o isi polo kalame maisi tangata i e fafo o lo lato velo le tau i le pātua ma le manava o le malo. Aso uma ao ma le po. Hei le tūla fono. Ai alofa fo i le pule a li ima fai pule ma taulangi onu umafio anga mai tu malo. E fai au tau tama whanau la tau te tau aveina o tau swafa ma taulangi te tele onu. Ai amoe o tau le sala le ala le nā. Lele o ai le ifo ia le tu malo. Talo fai.
Talo fai na o stunga te le ai se me le manava. Na te whaia mea whapena e wha luma ai ma tito i le lo le ulu o le tu malo. Ai u ilunga vai. Tu lou o le upu tō i a tau. Ona o le manu ma le lofa atu. I lau tō wha. Ia, e nā, masalo o le laki. O le tō wha i le titi whaitama ma upu le tātou te masani nei o na tale noa i ai. O le tō wha lofa le nā le tu malo. O le tamama le tina. O lona titi whaitama. Nele wa tātou sapi e nei ma tātou ai mamalu ai. Ai oa nei whai ma lafitanga. Le anga e alu ai whai mai o mala au nu ua. Ono o lau tō wha bāwuru runga i le. I lau tō i tū malo. Na, tātou o tāle pese. Wha a mai atu ai ma vai foe. O nai la ngona wha tau wa a mare vai vai le nao le tu ua lalo. E le wha fonga mai. Ai la tōna e whaile mea lea. Le whawhiwhianga tamu le mau mai vai moso e le suifua tautua fo e male manua, male mali ufasia. Ina ua tangata vale ina le tama a inga. O le ua tātou se e mai i le si ui fo o le tātou porkalambe, ia e maua loa ma le avanoa. Ma le fitalainga i a whata, to whai a tong siaf, whaise tātou tala whai u. Ia masari poti mai fo i le tātou whaleta vale, le Omega Cast. Fatalo fatu a fuata malo se fu maria tungsia. Ya, langi ma fatalo fatu fo ilo tionga Savea lo tu lai mai le foi. Ya pola tu fo ya fa malo le tawa tai fa malo fo tatu atu Savea matango fie fo le nita o par longo fo e ne yasu. Ya mata fo il fa ingole pa atolongo le po kala me le ne yasu ya fa malo tatu atu lo tionga Savea. Ya, fa pena fo i la futalinga tungsia mga luenga lo fenga i fo i ne yasu. Manatu leo wa tata walunga fatasi. Ya, amaya le tofa e fa filwa i le tunu mastali poti fo ya ono le tatai bi fatulunga ina yaso aftai. Ya, ngala vale fa tai la sunga Savea e pola fo la wa tionga esta fa maro fa el faiva maro fo le ne yasu tata taia o kalanga le radio Samoa ia wa lava le longo puia li ina o le tato atunua Savea di ia le tua e ne puta fia ilumonu wa lo tonu Samoa ia se temi mo sola ia wa
Hopu ma foi na fatulima pa mai fo ion fatelo e le suna ya Savea le tātou atinu. Ia fateo o le fatalo palava le ale o meka kas. Ale tua lalo tongia Samoa tau whafonga fo i msauti de sira fo le tau tua ale o meka kas palo ni tangata fatava. Ia te whamalulua atu i o mai e de ia sisi ni na lo langi te lau pasene na o Yesu ke viso lava te lau pasene ia na maliu lava ona o le tātou tato se foi mal pule to tasira volo tato tapa au le lang ia e te tere samtalanga Savea tau lau sila sia na tunu le tau tua patawa ale neia patavale lo meka kas ia le talamone mal mesao e fa aina le so o fa munyanga umala to tau sanga le so ave umala ta vale le so ma ave umala to fa munyanga na tu fefi ia mamala to tai fanse lau te la pasala lau le temi mulimuli la vana na file ono o tu la mai da fo le suna sa wana po ile ma fatanga na po le fanse lau le me aro fale a fo ile Valentine's Day ia le ai mo la no Samoa la suna fu sa malta to speso fo le Valentine's Day ule la voi pe fanse la tala le second day but ia pe vat spacio lau cash ia fa lo matua la to ia po ai lava le speso e tonu lo so fuanga e fa ngai le seleni ai tere ta vale failo tu filinga na o sila fia ta to mana tua na le pawal nei fa ta vale tonu ni sila atoa talamoni na matongsia e tau sia la ta vale ta uma ta mai no sai ni la konkarate tolu to sanga mato te ba ai ta vale bon the fitness registration ma le service in ta vale mato te ba ia fu mai tu langa pawal me ai pai tongi ta vale ai ba ai tong sia ma me ka kanslo sa sumain ta mai a e lu sila ke benista manka ki sile pengo tu penga pailang ia do mega cast Facebook page do mega cast ia tina ne foi mana tua ra we referral fee after the masalantala no after referral fee that speak apu patria to sanga abel tabale ia tina ne foi to fan salantala o le tanto Valentine's Day special ia suma foi lu sala que me drive al mal telefoni o iba lu fitli ma balu tasua o iba lu fitli ma balu tasua ia para que son sabai ole o do atasi pa kituono lima patasi ia manuel weekend Samoa manuel foi o faiva toi na o pega Savea ia ai fatu pampa so foi eu so fa te le lava tu sia ta to felo pe manuel sa pati ta au fa so foi ia so foi ia na Samoa ole wa ta malunga fo ia ma ta pena fo e fusi ma ave me yuta le sa te tala ave le tuo i lona alofa mlona nga le nei tai au mana tu foi e fa pena ona tu fusi ma ave yuta inde i fa mu ia ma fai ma taulanga i lo tatu tapau siri le langi ia ma tu fa fo i le vi inga i le tua ina ua tawalunga ia le tatu por klambe ia ma fa pena fo i le manuia o mo onga la fo i mo sa fifinga le loto ina ia aulia le aso taiao ia mana le ufola fo ia le tua pe a whaanga tātou teknolosi whanei o na po mori ei ia le savali ia le tātou mutai ia ma whapena fo i na ulu mo tātou lau iou tau finangalo mano whale ia sa tu ia maa le upu a le atua o ani whatia o sola i le dei aso ma upu sa la lafo fa foi mai upo sa vea ma le nganga fa lalo ai lo fangia le tua le soifua ngalue ma le soifua tutua le soifua au no le tunu ia ona tiuta ma fai varo Philip mo le nga pati ai le vai as fo te ia tu ye lo to soifua avese le tua le matui ma le mangao le ma fa lave au tele na fano ai tama fa pele a Samoa ia avese fo matafi sea tangu tungutu le ala ma le vasa ele feta loa i le atu lui tele Samoa yo na tulanga mlulunga mabulunga mo na tulanga fa lupe mai mo tele se yo i mo iti ia fa pe fo i mai ona o se yo o lava yo na iu i tu e fio Samoa o lo fa fonga mai ia lui fo le dei fiafi fa mangalo se leo le au na tu o to se tasi o upese o le pese sa vena pu e nai tu sangwa tu na yatu ia e masani na fifia tinam tama tua e fa longo ia o le nofo to tasi ia tatu tau ma vai e le nei fo i awa ule ma le lofo tele le atu no
soifua maia manuia. Well, folks, thank you so much for keeping me company. I certainly enjoyed your company and love doing it all over again. So see you next time at the right place at the right time on the voice of Radio Samoa 1593 here in the city of Auckland, New Zealand. I leave you with one of my songs, Nofoto Tasi. So please enjoy. Have a great Sunday in what is left of the weekend and enjoy a happy, interesting Valentine's Day. Wow. La upelea o ofea o ei la langi pua male malu wa sola lela fa sulu sulu unai o folinai wa moatu be ana ela Salata mai, se fusia uma e foi mai, la ubelea, wasili o eleva ai. Emoni ai. O Solomona, o vai e telele tinea le lofa, e sole sami, ma le au e fe Savea. Le timungai se ito mai, wa o galala le fia inu mai, vai mai e sotana, po o a upele ai. Lalo langi pua male malu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folinai, wa moatu. Be ana ela, talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea. Wasili o eleva ai. Le masoninga a oe maita, lau pele e ai le whanga luina, o tete wina, pea oe isi o ufatu. O na punava o si o tau langa, o mea lelei, ma mea leanga, ua le sawai, so o se